Akoma monse moyenti mi unu ya. Ama brabo ya me pasa. Ama mani sota mi o. Refo ba me na me mi o. Akoma monse moyenti mi unu ya. Ama brabo. Shona nim na ka che me so onu a. Onu a. Onu a. Kwasi yaya. Sibon. Ono ani the mountain go aboma nti enye kana na grofo ntina nti era no akasa okay misri masri ani dia ka ye nebre eyi enu asem na wode ba ye no bone tofa yaya ni na bisuafo otie ya mamoye Akoma FM boto manaju yetiu Madam show Akoma FM Nana enana ewo no body ene be ma ni wa ho nyi ohum enra die ni bi o na mu akasi so so Madam show me akwesi ara enana ewo hono nna ewo hono ache Madam show ebu a oba Enya on tant na hanum si on tant na atonsu onu enti no okọ oba ase ya ebi obedi ba ibi ana osa akọ obedi week bi ana okọ omame honum no asa ebi okoye adu onu na no asa aba oba ni na oba Akoma FM ya ebi onu ma wani me enya da bi ana oba onu me daba ebi onu ma Oba onome edawo mi sister ni fie na wa han no wo hono onome edawo hono na 2021 ni ana onome edaye na sa tam so no na me menses no ebaye bai sa 2021 ni no bai na me sheda ehuniet na me dem je say endane na ebia ayesa entino Mimi de me fa ma adwena ankoso sa ndino mi de era na onu me dade nti o adwena kwade so sa ma fa ma adwena ankoso sa ebia menye kan sam ni siripi ba sha March ni oba ha oyo baye no sa ko oyo ba atonsu ono no sa ko kasa no na sa ko ni ma no hono pa sha ba no ani me adai ya March ba sha okay March no buy no die ba sha okay me too okay But sure, if you are meant to be on my ebi on so a into maybe 3 days and I say 2 days. You need yana a donor man the money and then you do not demand to them the amage say sana ebeye. A call a new kakran July and pennyphobia if you have. Omu na omuhu na omuka share omuhu say hadam na omuka share ni omu sa wonu omuhu say ni madan omuhu say ni na omuka share minister ba omuka share minister kana minister engine bint na omwan for kano abontin na omuka share no kampo na mu say omubwa evi say last month ni nya May na mu say nya no menses ya kebibia o dia me menses menyem wona me so bin we watching Minya menses na am say eba ye na say eba 3 days na so na ada na am ba she na me dey say endane ni ntino sana ebe so mo kan ko na me jim di mo ka o say ala she me wona mo say me pa che dey bi she enyen nti eko anu kakra na omuhu na omusa na ase we funu ya kese kakra na omusa no omusa mo so na me na ba sho me be di me say akwesi ya okay ba sho ana me minister ere ko tu omusa fun je ere ko tu omumu
omuju tumu na ombisa am say na ga say bacho we say me travel school so ntino enka omobetimi akre amano dia minti clear say ende year free hono abortion Missy Bibia can be as a group idea one ferry, it's not a so cancel. What can show you my memory yappy? Yanko. Your call hospital, your call scan almost a year, you say a call in measures of this 7 months. But your other call, you know, Mrs. Society and media. The Mr. Casse. Sadia ne ombasa akwa ebi nso sa mu call na msi aka 1 week later so this 7 months nchina o say enye ne dia tina na mo de ba no ba sure no ganto ntina ba sure de ba abia bi sha no ko sha na tindi ba sure ye omu bi sa wo say we need say na di say eho omu bi say ba sure omu bi say ba na ni nti wanka se bia enya bosome ba ko mienu anasa miensa ba sure who can be bia na wanka bi bia wa man wa ye bia ba sure okay na wo se woni akwasi aye oti we twempura e fe se ni ba sure eko 2 years ba sure okay nti wo shia no uba kai 2 eko 2 years no se wo shia no 2019 2020 anasa year ban emu na wo start ni twempura About 2020. What's for 2020? Okay. We'll be a Musa winning a call out. About your day. Oh, my dear. About your day. What sister? About your day. Until she be a Musa winning a branch a call out. About your day. It's a brother and also was found. If you're not, obedient, you have been waiting to be such question. Kakadi, one no tea, who are Timmy and Mukaka. And Big Ben and Big Ben, and also know that. One no, yes, sex. About your anapa. Anapa near me, about your school. About your okay. Enti anapa no, one no quiet sex no answer walk school. FM. Akoma mu sam dwumadie braso no kwasam ebre no aso se ya di dwumadie no bra mo sede esitie no a eyakoma ane akoma oda yakoma so ba bia wo bia no onua oda yakoma so ye papa enti no sa brek ye hwen ye fa akoma mu sam dwumadie no emrawo na shane so era me se eye TV ana so be hwe dwumadie ya eye Kings TV o Sacrum TV onua TV Odo TV Semeka say yabodemu anu nti wusu bodemu ho na afa yemfa emrewo na eye Facebook dia join yen ewo Facebook emprempre ya sisi ewo Akoma 87.9 FM 87.9 FM operation team ya condemn edano Akoma 87.9 FM na just no yen Facebook page no na ya start sharing no ya share and then me gidi ye say MTN credit no ebesu na fe Airtel Tigo ni Vodafone credit no and also esu so na ya YouTube page ya Akoma 87.9 FM Akoma 879 FM YouTube Akoma 879 FM ebomba ko entertainment fashion wasa ema yen na chese eno so ye ko like a page no a na wa comment na fe wa share ade amaye na bibia etumi aye kama enu nti kame ho awie yi pa na mom shane so say Joseph fashion wono ena wie yi wasese medwada edi kwasi efiada jo ena pamenta de nyina ede so me ntoma nyina wo pam ede ema me babia wo bia no so person Joseph fashion empam atade empam ntoma emfa enshawdi a ene na bomodi e wo kumase wo Ghana maimu abra kumase bom so Joseph fashion oni meet me there sports no ene di enhwanimu frejo e wo 0243 433 465 0243 433 465 Joseph fashion obesisio na shane so ema me yabofo ya eni wonum eboye chidom ene adontre eye Oliver Cereal Mix Kema Line Company Limited ene the Oliver Cereal Mix aba momodia na eneko na ekope bi eto we de frɛ ye na 0507
169417 Oliver Syria Mr. Brown Papa Tabia Takum Tabia Herbal Center Tabia Takum Ememedro Bema Bejina Swabo Juma Eye Tabia Takum Wupa Tabia Takum ni Tabia Herbal Center Enu Papa Ibi so etu Akogo Herbal Shop mu afre 0243 686861 Time Herbal Center Time Herbal Mixture Malaria Dro Papa and a KNG Herbal Casters. Yeah, capsules here, BC immune system. No, Mr. Whoop be a true friend 0244 417 669. Weekend, the minimum Saturday at TBLO. And you will back up party back up wedding back up Dorin. Program Ben, I will go to my bay and I will go to free hine. Manning ATL to my papa need the hole. ATL and Toma. And just a yada and into Kwajibi. Fakogu shop, Numinaton. Na Yebeduja. Friend 0244 334406 21st Kenneke yan yes yatika expert no enu ti bomodiana ebra na yesa yade friend 0540 311 Piwak natural yan yade 3P garlic mixture ba abibidro ya make us say one more moto adro nyina bibidro nyina di one dance e prakope meso kope biton 0248 928824 ba eno penny kasem wa yarsa ubenya free ba center achafo ben ye friend na ko hwen was 0244 083 482 ya becho so midi edi marcos awiai meni mabedwafo ya yekrado evangelist Michael KK condemn wo hanu fonya koda dia na nakua koko wano so abademu saso ena Pastor Julius Naba Papa wano so ewo fia say ena wana wobo ye chidom ene adontre wano so ewa Ishmael mami dufie ena wana wakanyina enso ebo ame bibia tumi akoso yamrai hey ene baye besabenta yani enu baby eba bedi enkomo ena wiai asam no emu ede ebi bibia bi wom sadia wo pa no sa pepepe ena wo benya no enu nti yamrai Sarah Madam Sarah nyamewa wodi no o to say boko yo boko na wo ye de ni asa eyo wo ye de ni mo akuapem enti akuapem fom wa ha enadru mo so enu nti yebem Sarah ye di wasam no pe ena wie yetie yo ma ene say me wo eba ba kun no anya be 1.5 year anam de be hu ablante bi onu say na me di gwantin mi hia no me ne no wo wa sere nanamu mutu na de nti me di dwa na me de kokurom ba bia na me wo me ba no me de ko ho ade Akoma FM. nti o ma na ade so anse me nya bi ono na fum minya bode ne niema nketenkete pae ne niema ka ho me de akọ ti me kwa na me ba na adwen se bia me ne me ba papa asan abom na o biye we o nwinwi woni tim na mpe so beji medi nti ho na me hwa na sane niema yakọ no na me kọ ma chi biom ti me san kọ ma chi na onyo aya se enya hwe nti me san metena nsa bentanche ena me befa yefun ti yefun ni mu no na odina say enya ne de o say nyem no nya ne di nti on de bakope no di nti enya ne de nso mi amehwa nyem no minnim ba bi a me de nyem no efi minnim ba makwa me bakope no odi ye ba eno so de sai o so bakope no di enti nyinsa ne nya ne dia na wan ne di dodo nti obisa no misa no osi me de nyum ni firi nkran oba bia me de ba ko ne bae na se kita ba ko ntin o se hora me de no susu firi nti na hwe onimu no na nya papa ne medi kura no na ye den hospital na me ko a me nya scan ko nti hospital kwara me ko mienu pe ti awo kan me no ntamamba no kwa mba wo ne 7 months no ko mu ya operation nti da wo be kan me no kwasida ma banada na ma ko hospital no nso gume me konko frɛ omo mo gi awo no emra no mo mehwe se metam nso ye
afa na manya 7 months ntin omo mehwe na mi hu say eya tam na aso ana say enya me tam na aso ti omo obeba wa mada te kakra ni mu no bae na me so nti nipa na me so ade ye me kokko frɛ omo gi awo bra na omo mehwe me no tam a obani so akotena obi kura no no na haban kwa ye na o medwo me ka kɔ no de otie eja oma wakotra baby no na haban ben wakotra baby e wo no so o hyewe ni kakra wo hye de kakra o hyewi wo kru no no o hyewi iyo entita ma wo kɔ wo no no wakɔhye baby enum wi awa kam no nkɔ fro bi mra no just wakotena ho nti obedu fie na me se oh tade ye mi oh na eja ade chen juada na ni ansuru kusu gume ni nya ni suru kusu gum na me da ho tade chen branda okɔ afum na o se odi no so ade okɔ afum aba to ka so okɔ afum ni san yo mate ti o mo me friends oh ade ye mi wan ka hwa nchem na wo jam ho na okɔ afum ni o san wa ja 20 series ama ne ma mi nti ne ma me dem ba ko hospital ho be man your friend saying Isaac Mensa yata dodo na friend saying Rasta na say ewe sa na mo friend Rasta Isaac Mensa dodo na friend Rasta ti kro be so asam ni ye kan akuapem yo akuapem kro ben o safro akuapem safro pacho e wona na wona be man tie yo nti mako 3 days time me do call me nim say so this can come na mama no ti me nim say na mama no baba be frɛ me so ukunu discount ma minti no sore ni enya den ni enko se nsu no gu minti no ama ma ye mrɛw ti mama ne mada nti me sore na me hwɛ na abotu na me dadem ti wa pa na me sore den tama gu me kom na me du mama ne nkyɛn ti me kɔ pa mama ne ka kyerɛ me se ohum se me ba na sore no di 20 series no kyerɛ so ton senti no na 20 series ne kyerɛ se me ba no se me fa na yere ne ko hospital so no mintumi fa ne nkontin sika ni me de ma no kasa de nakɔ ono kasa akɔ na me se yo na ja ma me diska na ma me na me di me ka be fa me bucket me bobo me ntade gum ana me kɔi ano kwa doctor funa ni break ya se nsu na gumi ache tini su bie ni akola no ho ana doctor funa se ana mbaje me ato na o ma hwem timi ko twa scan de mra ko twa scan de bai no se nsu bie no abofra no ho na oba no kora ba bi oda no enye me se yo ono mbe frɛ no also mom enjoyment 20 sabe mante de omo ntin omo twan na 2 months me ka wansa no doctors no ya prapra ya na omo je me to 2 weeks na me di ho no na me de omo ye operation omo ya ofra na me bai ti o mo anche an me san banyam foforo biom wa ha oni atete ya be me di onamu a wo nsuo gu wo be ma enko fa de mra wo no akɔhye baabi no mu wi wo mu no wo ba ye wo san ne be wo banyi se foforo enti wo ba no first one nya se yansa wo sa be fa san nyi se second one ako 2 years kura no 2 years do be du ba o mu 2 years wo nya papa ana me de nyamwe ti me nyamwe no asemni ana o yes me nko ma me nko na me kɔ ma me ho na me kokɔ we na me bai ti me bai no anche na me papa wi na me kɔ ayen ti me kɔ ayen na no kwa wandi machi na busuani bia so wandi machi so ma me nsa galam na mo hye enwu wo mu no o ma me no baako e na ete Ghana na de ma me se me nkɔ ayen ti me kɔ ayen na mabusuafo no mpom pese me san ba machi biom e de chese mu nsan na ma ye na ya se fun na wa ye san ne ehunu na ma ye time se esono se won se wote be ma nche na ohwewa hu asetena ni mu a ti na ma sesa na ma ye time yie ti na mabusuafo no mpene se me ba je se wo no ba wo mienu na wa se ewu ntimi amma yie no mabusuani bia so ntimi ntuni nan ani oba na chi ti me so ada ni bufui okasa ya na o yese o ma me nkɔ biom o ma me nkɔ biom o ma me nkɔ be ma ne nchen biom nti o de me be kɔ ne nchen be ma ne pɛme a omra no ma bisa mase no family che say mo family no krampo no
na nsan 5,000 50 pesos kura no onfa ko ho abusuafo se mo ban yira mo hwehwe mo ban na owo me nchen so me hwe me dwen sei wo be wo ha no enya we nti metena ho asa tin me san betana nti me be na nchen na me bebo on na abusuafo amane sei me ko yie no abusuafo se o mo ma me ma chi biom na so me san se mo fra ni onu ni nti me san bai nti ne ho no mo nhwe na yanko na mo ko hu mabusuafo to ko ndani du o hye me da so oni be come so wa ho na me so aso friend papa da ben nti me ba no ba ben ne ho ade da ben da pa hye me da obisa me so ase ne man na wa yo mo awale wo mo no fa so be na onya wo mo so ono be ma no a wo be fa wo obi bi so obisa me so ase ne man na wa wale wo mo wo se wa no ma e ma ya wo mo awale ye se mi nua no mo a ma wale no fa so be na me so woni nya wo mo so tin me so ade asam ne ya ne yiye ana oka we nyina chi na wo so sa sori na akodi na chi ay asam onum wi nu a wo tumi ye wiye pa wo no ansre me a me sisi o me bisa question na no yi onum wi nu a wo tumi fa wiye bebwa me bisa wa dem de nya adam wo dem mo me no Sarah madam onum wi nu o tumi ni wo da yi na no na pese mi hu ono me da yiye ono da yiye wo pem wu yiye yo yes Sarah madam mimi yo wonu mu wi no otumi no da ye pa hu Sarah madam ade nya ho asem o ade bisa question na dem na yi ma no ne yakwante sase ya wase won de ye tie na hade to ma ne to tinye yo mati wonu da ye yo eno pa no ye ma wanti no de no wa ye ni nyina na da so da na chebo a oben den oben na sai siminum se ma anya kotom di dauntin nti anche mi yan ko tete mo Sarah wa relax do nti anche enya se wo de ha de ba wo jaso nti mi wo ma mesoa se ni bu afuru one mesoa ham de bia no mesoa ham na ja me san ba nyam second one so third one ja se me ne ba wo miensa so ne ni nyina mu no ensa 50 pesos kura no ni mabusa afu nya no mo adisho ya de mama me de kogwa fasi amenya kakra din e se ode mama nkrofo na omo de akọ omo de bia to kwam de bia gu kam am de kogwa na me koka se nti mu de mo to adisho yi mo mama so mi ntobi emfa me kunu mfa ne mai mama emma me so mi fa nto kwa ho anas mi fa nkogwa nkoto nya bi ni no oma san dane asam na maka no oma san dane a kire no na fedie ben mai de yaw ene yaw ben yenimu yaw kro Sarah mama kasaba yaw adidi atam ye wure didi atam no samu okeka ano ye bre me so ya ko mo bia Martin enti bobo yaw no do fam no niema no odi yaw no ada petwa no ya peti Martin nti so oya sana se oya no oya me nti zakro okoton ade so ne mo bi na me beto no kwan na me se ntu da ade so de be ma me so meto menya bi me ni me mafo ne nyina di no na me ka wo mam mimi ye nipa ye ka nipa mimi ye nipa mimi ni so mo guale won me se bia na mimi ni se na ye guale ana ye dware mi a me si nipa wana me ho bon no mimi ye nipa mi ni se na mo horo mase no mimi so na me ya wo no krofo o si mimi se na mo horo mase mimi ni se na mo guale wo dware a woni me se bia si horo mase nti mimi na mo wana me joso me ensu baby ye nyandro baby asare ye nyandro baby na abeso yi wo su dia wasa ni Sarah ensu nti yanko wose wonnim se de adware esi horo yasa wo kunu na ka asa asam ne kire ho senka o ya me kura na o ya me nini mi enu odemu a ka enya me yawo nipam mi nkumafu anim ni wa yawo me nti saa na ogusua ni ohwe buri na ne bra ba kwa homete na ne bra ni di mani kwaje dan ma mo baabi kuro na aso se bia ni mien benya adwensa kira na ya san ayewen ya san tana ti ehwa ne wo mo ba one ay kwa afe
na fe de ne ogusu na ogusu ogudi eso yaw na ne yadidi atam no ogusu nti se me sorry free na ho na abrase kakra ban kwara ne de no hwe mia na me de kwara ne ko school mia na me to aduan man kwara di sika ntoto ne se bi ebi kɔ na ebi bade na gya ntoto adwuma wo ye no ebetimi akoso sika adwuma me ye nua na me ne kwara ne yesa di nti we no lockdown ni mu no na me ko yi nkuruma lockdown di asembe ba lockdown ni me ko yi nkuruma se me de ba beton okwan ho nti se waka che moto fo ne se mo bi amfa me ti moto fo no so me pe moto akọ akura fa de so akọ akura mpo na eye den ti moto fo ba ko ene fa me ti me gina kwan wa mfa me na me nya moto na me ko akura bai ti me ko yi nkuruma ne bedu ye no na madam fo ba ko frame we police ni wo manhwe ho no frame se opagari ne niam ntin obesani scam me na makodi dwama no na me se yo mate ti me ko face me ko guale aba na makodi dwana bre no pe no beto mo fie se ofe me na me se den ana na me se o se wo se mo obi amfa moto so a o fe me den se hwe ni yentem wo so wo mpa me na betena me ba bi o san ha me den yet is sabe no tu afri be ma ne nche ne matu afri won se ne ba na adi mani makọ je dan ba bi ama me tin akwa na me te o tuya mo honom da no nya sanketwa obaye dan hwe buru yiye bobo me papa masom gina ono man na mimi ye nipa mimi so na me ya no phone so me hwe me hu fi bi me hwe me hu kankan bi me amini so mo guale mini me so mo horo mase pe no tinta su gu me so o tinta su wo nanum se di gu me so ba ma ukru no me se me na wo me ensa ma ba ma wo ni na wo me yensa oye dan me se mo o tinta su gu me so di tu na tinta su egu so me wo bon minim so mo guale minim so mo horo mase enu adu wa chi no wo me yensa ma tinta su gu me so ujidi Sarah me wa dance fo anye se bia be ma ni ne enti wo hye dan e bia wo ka sam ama de aye be me se mo wa dance fo ti ye wa pe ma me ba kon je ntokwa no so abra dem bla wono bia wo miensa na wo gina wo nipa mu na wo yaw ni sei eye man oh wa pe ma me ne je ntokwa no ne ma me ne ku enu mi da madani mani na me se me ko boa mi nkuruma okwan me ko hyehye mi nkuruma okwan no ti mi hwanu mas me ti maso mu tan bo me to form de ne 90 ya sei si me mfen di bi si me mfen ya sei afre mi ti mi pagya me mu na afre makada fam ho bo me rough nti wa pe na mo wo ho no ebe so ni mu na odi me de ka na okọ ti mi phone na da ho na obefa mi phone na obu mi phone mi no to kyiri nwura mu be ma we me ka hwe ma na ne na tra fie bebre ma me say obedu kwa no pere ne ma me ka cha ni say onko police station ko report no me che me nti mimi timi buro bi sa na so o ka cha na me say me na matwe no se ma me ne de ma me ne me try na me bo ade wo so no ma me ba ko ne pattern to kwa no me fire me di mo ja hwe fire ana me to ne bo na ha ntonu nya mark wa na ni ha sei ana me de manim ma no nyina papai me hu nyina prepra nti bedu open ne ma me ka cha ni say onko police station ko report no me che me sa no omubu obi ba na te open me kokodu wo na ma se ba ko on de wa afi mu mpo o se man nka sa on hwese no waye me on hwese no waye mani mu amede bayi no so no de ne band onko police station ko report ana te open me du odu kwan no onya moto de koy nti mi du kwan moto bia so mfa me nti sa ade ne he ntin mi kuru pani beto mo kwan no se ada mi se ni nua no na aboro mo se ni nua no oba no ni nua ne ba ho no mu no ohun so de bufu na eba o ka che ni nua ne se ma ne ma akura ho no mi tin na ho no o so na oyi ni tin mo ma je dan na mo mi tin ba bia me wo no ma ne ma ho na je se busu afo nyina na tete be ma ne na tin na busu afo na je dan ma mi am tin ya wo tro free be ma ne nchan yo ti na me ntene nchan ho no ba bia na busu afo na je ye no ho mo be hwe me ti wo pe mi so do police station ho ono se bra dan na de chese wo yira aboro wa se mo yira aboro mani he pira to no ko report sa wo wa hwe yo wo wi gina wo ya hwe be ma ne foni wa ha no yo ya ho de me do kon ko moto bia so mfa me nti me kunu pani na ma na badi moto be fa me na me de ko police station ho ti me do police station ho no mo ono mo se bra ne wa ye wo yiri ni o yiri ni mu na nya ne o ye ni mu ne pa na nya ne nti me fra wo ka cha me se me bi sa wo ka cha me so o yiri se ni phone no asai o yiri phone ni wan me se ma wa boom ato a kire wa bu phone ma ato a kire muram na police phone ma form say obi an ko result me plan nti obi an ko ne de na ja satan ko sika me ni bi ti police phone na hwe me na
sana mani mo boro me mani mo aye no omo sana mo social welfare fo nti ono hwe no ho wie na ja me so so omo hwe me na me bedu fie me say ma 2 weeks etwam be ma no kura mfa nani amma ho say mabusu ni bi ani kurom ho ntin odi nani kura be hwe me say bra me pray me ho pote san na ja me wo ho nti ni cheso de yi opeso ma ni plan odi nani mo kwaje dan ma no opeso no mom na nya asem ana se papa na meti ni fie no oya ne papa na oya wen efie ra ne so na jasam no kodu social welfare fo ti mo ho na me ba fie a na me nkumafo no omo sere me yes any police fu ye free yes any police fu ye free so ye hwe ye no ye ntimi anya hu ada wo police fo na fo se me no mo ya na fofo mo soma me na ade se wona me nya bi di hwe nkwala no enye nkumafo ya na ka wachi a wo mu nua be ma ne ye wa yaka de kwa wo mu nua be ma akopɛ be ma watena mu no e na se nkumafo no wo mu nua be ma ne ya asam no wo mu ahura di na chi e ene ye huru wo yo ti man ka santi na ya mi bu fui na me san ko social welfare ho bio ana mo invite ni so mra no so ntimi ma ni ade chan no beba na mo si yo mo twen no san me kwa ma ja na ware eja nkwala mi ensa gu ni so ni social welfare so don fa mo fa ni nyina emra ho ana mo ba mi san ni se papa wa asam ni san o se me yere wa hwe mi ntin me dem me se me ware ni bio ana mo se den ntin na so yera hwe ye obibia o ha di dance ujiri se una oboro yere de o si da bi nyon na hwe no de ne saka me keke am so o yere sa ya wo hwe ne pa kan no kware o san me de odi nkwasan o ya me twa ba gua me wa ba wa me gua o ka ni social welfare me ka hwe me kam no mienu o ya nkwasa de so me timi jaw no onim aguare onim so mo siesie o mo ho onim so mo siesie o ma senti me timi twa ba me jaw no na social welfare no say on kan no onko da de ni ono mo lock no nti omo lock be 10 o'clock ni mu ncha nti ebo be 3 na omo ma me ba fie ti omo ma ne fro no na busanfo so mama ma lock no eno mbe yi no wo de omo yi na adeche na ma ko dan na me du fie no aha die ne se ye enya sanketwa mbomu ai omo jaw papa yi omo jaw me jaw papa na waji me ato fie ho no nti nka sanka mabusanfo ni bi wo ho no mu a nka enya san papa omo ya papa no omo ya me omo ya papa no omo ya me no di yi asem ne ba fie nti sana busanfo no ye no na omo pese se papa na wadi manim na mi kunu pe na wadi manim no ono na ese osan ye na misa ko tran be ma ne nchen bi mu eja se mo de brem na ma ne se ono na ye na migusu jai be ma na mi kunu pe ni sa afia me srew sana yaw ne ko no pa chon pese me ye na osan ko tran ukunu nchen bi mu srew de jeme em se pa o se me se jeme eja se mi nuanu mu nyina yaw me so maso mitimi tibi so mo say na mo ne so na migusu jai be ma no so be ma no onya dwensa kira so you be an ko betimi akoma abusuafo mo bai se ni se na esi nti mi sram mpese o san betena me nchen ana so tim so okoni nua na mo nchen onya mu bia ne yawo na gusu de yawo ne bra no em so onya hwe mesa akọ makwa akọ tena ne nchen bi ba ma no wo bobo wani so no emma wani dufu ya no anya hwe se omo yawo papa no omo yawo ne bra no omo yawo ne bra no wo de fa ho ban wo free yo Sarah if you na free enti wo mu yawo ne bra ni nti no wo kwa akọwu wo inside ho na yo mu nua ba no a enkwam be pere me na akọbiem nti mako o ka wase yo nti ancha ana me san akọ se me kọ ne nchen ne bra ne nya ne nyina ne bra ne tu sa ne man ne be me kwatena mama fa ne ma na nkọ na ya dan me mo na kasa sua ne ma de kọ na na sua ne ma no na kasa be ma no ukuru no me ma ne sua so no so pese me san betan ne nti awia bo a mama na sesa ne ma na so no di twala ro pam so o fa nko gu fie ho nti o so ne ma no fie o so de kọ ba di akọtara no di abagu fie ho yo ana ne ma ne so na bia kete na so no bia ko say enye me na me san sesa me ne ma no be ma na twen ye ono na twen nti me san betan sen ena ekutie de jami kuma fo yabo yanso yabo ye ko yabo ene etonyam ne tira me na mo bo makutia o bonyo ne tira me o ma se de yabo yanso yabo ye ko yabo so ko ya wase ai o bo makutia
nsanya hwe nti o ma ba bosom abiesa nan Akoma mo wan me kun ne frɛ me e wo ni nuanu anim sɛ ɔne ɔmo wɔ nkɔmɔ adan ɔndo ɔmpɛ me biom nti me wɔmpena for 7 nti ɔmpɛ me biom Obrafo yen so. ai ɔsɛ me mpena for 17 ɔmpɛ me biom Na wo mprafo yen so. ma ko ko wa he fa mpena for na wo he na obema me no da na dwo anopa wia na dwo sole ukọ afum na wo sika wo ho a ma ko unyi sika nto fie o uyi 11 siri ma o mai na ukọ uyi 11 siri ma o mai na ukọ senkole be ko school so mo ko school oho emfa ho na wo fura afum ba wato aduane akita wo de ma ko pictures ni bi wo videos ni pictures ni na de wa ha na wo ye de wa ye de ba che wato aduane akita no de abafie no de bedi na edu na adwo so ne me beda ma komiso me mpene ma ne me na enu ti na akofa mprafo nso no ma fa mpenafo bi ente be ma ni ma usika ma wansiri to aduane be ba mu die no enti na sara akofa mprafo nso no ma da bi ma fa mpenafo 7 se ono na edu na adwo sa na pese one me da nso so me mpene so on fa ne ho ka me e da che se edu na pon ko fun yi scan to fie se yemfa nidi na edu na adwo de a ne ye da ho de aso ono ne me beda ada dis o twa wo ka sa ono ada ma ko na mi ndidi na unyi chop mo nsi mi fa ndidi a me de na me so me nya hoden e bia wo ne da wo de sika ne be ma wo ma ko mi nye ni ene na de kwa ma be ma so no anu wo ka nti mo no frɛ mo ni nua no mo se zara mi nwie e bia na me ma so no e bia na wo kwa mo mu ye onwo adwuma ni wie to be ba de wo bre da bi eti na pese bia be ma ne no be da na jo no ma ko yi chop money onye scan ho onye scan ma me onya na adi so no ato ma nkrofo nti mi sa ya no onko no onko fa o mo no mo na se be ma ni ye evidence so wo me ma so a esi de no de me ma so bo kwadu se me yiri sara amplify yen so e de no hu ye nti ni nua mu bisa ne se e den no hu nti na o se ne yiri won plan for 7 o san numbers wo mi phone so ebi ye 35 ebi ye 37 ebi last number ye 17 me won plan for nti won pɛ me meba 35 36 37 that's the last number ne enu nko ani numbers e wo phone so wo kuru be pia pinpoint say sa numbers we ni me yire twepra adie na ne sa me ma no wo ye wo kuro mu say me bo ho say adwuma na me ye nipa ho adwuma na me ye nipa ho adwuma na me ye nipa ho adwuma no ye etie fo mama me nwura mu ha sei me sa mo mu a mu wo akuapem safro ebu a na munim yenua ba Sara nyamewa ene ne kunu Isaac Mensa aka Rasta beba na asem ya ye kai yenim oba no na di kai ba yenim nsem wa wo ka se ye no kra se ye no kra ye nyante be ma ne de entu wo kromo ho na se wunnim ensem ye koso wo be ma yin no oba ne ntam adawroma bomodi ya da number we sisi amame 02 42836029 me pachaw se wunni akuapem safro ho a asam no asinu a memfre sa number no mesremo wo mu fri kromo ho na wo mu ni masem ni mu no ebia na pa ye nua bayi won pranso ya ba ma na hunu na wono onka ebia na wunni bi wo betu ya ka kire yen Monsieur Wada Bomodia na frasa number 0242 836029 0242 836029 frasa number ne sesia wuni hobia wuni masem ni mu a memfre me pachaw na pictures no ye de begu so aniema no a obayi sheda ma be ma ne sesa ye eso a ye twa akwa mu edi begu ho ma wo manfo nyina hu ni sese de enyam na metwe me niam o be ma no na atwe abegu ho ni nyina no ya ho hu videos na pictures na de di nkai ne de Sarah wo se be ma no kwotwa de oba no atwa de ni no oba bie ni na mu me pa chaw serve a picture na ya ready a yes your community mu yes se de de bebe bia no ni ya de ho evidence ni ye hwiegu ho ni ya de ma sa ye ni agro ewo kromu ha na wo hwe be ma na ni magu ni nchan na aduane hye ne nankam
no wa yere ne ho twa nkotom wa mo hwe na ni so age ne metro so me wo bai wa hye wo di ahwe no wa yese tintan aduane e wo te ano nyina wa hunu na hwe ne eju wa mamu bia ni okotoba si ani nkwa na kasagu mame okotoba si ani nkwa na edi hwe ne mame hwe omo papa aduane na wansane ya na ogu po no mo ne bedi dia o mutimi do musato mu dia no mpo no ono kasama san kwa obekwa akoto ama wo no mo di nto wi a na na aduane no so ne me beda ne ma kwa no so me so me mpene na se wo bi a ho didi a wo ma wo no beda wo so we hwe de wa fe wo se na ya ofe sa do na kom de wa na se na kom ne ho se mo kom de miniska miniska etu ama wa aduane no o ma mi o sa da no wa didi de me didi dia mi akasa me bottom ska me di beta aduane edi nti aduane we wo no na koto besi ho di ya okoto tete wo hwe na ni mo no e ke pictures no na eguso no videos no guso wasi ho ba ma ba besi agibo esi table ho no wo sane aduane gum na ne mate ne nkyai na omudi o mani to hwe dada wo omudi o mani to ahwe dada ebushamu o pictures no guso aye Facebook live Akoma 87.9 FM bema betimi aye timodin say now so sin ho Sarah wisi ne wona won sere ye ni wo bushem na won sere ni wo bushem wo di abedi onu di nanum wei ni wo wi ayasepan wo be hye aben to oba na dwa won ne na ne ndan to ko from na busuafo se on pem wo me mpana for 7 kasa ti sabi na wo kasa me won plan for 7 nti amu ka chanti den na kire se won plan for 7 no obobo numbers ne kire om and me say also on pem bia mu dia ene onja me kwan na me nko yes ma bre enna we bedi asem ade chan we bedi asem nti ne bra no kwa do kan say enna nya yen first and last mo bi nsi ne ho say o kan oba be kan yen asem biom on kan yen asem biom odi ma asem bre odi asem abre nti on kan nti ohwa na me ka chan say odo onja me kwan otewo onja me kwan an do on pem on mi so onja me kwan na me nko an obeja me kwan 50 cedis be ma so obeja kwan 50 Ghana empata dia we de ma wakro 50 Ghana nto de se hye ne kotokum ayi ska no ana ne bra ba kon ka chan say jai o ka chan ne gbem se pa o ma wonu tese on jai o munye sa ana ne papa ne say ene onya na 1.5 o si da bi on ti bi 1.5 so de ma me o ma 1.5 de adan ko o de ba kotok na ma anye no also the 1.5 kwa kotok na ma no kwa fun odide di ne wo mo se ko sum wo san 1.5 ne papa ne say ko onya na 1.5 mpo e wonu what time you say 10 years Sarah Mesri many 10 years ma be ma ne no what time you say 10 years ni 10 years and wo sum wo san 50 cedis wura de yakopos say pa de nti e 50 meba 50 cedis in na busu afase ko anya no 1.5 enkora ne nsa wo sum 1.5 also no ko obeje ne ma no Akoma FM. Also no obeje ne ma no ti ehwa na yi me ka chen say me da when dem ngi nti meji 20 million se na metimi di bia ha dan a metenam also on 20 ya price on be si 10 million 10 years 10 million ti 10 million na isi no nti ye wo nti ye guso pre asem na 10 years 10 million sasa me de mekani nti ma ko mi sole se me ko no nti me du dan na kire mu ni se me ko nti ne papa ne ka kire ne se o minini no o ye adwuma nti o minini no pes kan 10 million ne ma me no so no ko do de ma me a sada no ma me nda ne fie ho sada no ano o ma me nda fie ho sada no o ma nda fie wo twa ma me ye nya go bi afri enye akriapem safro ye friend Faustina yani no eni komo hello me ba chowo pizza ni mi ne pa hello ya mitio asem na wo kan wuni masem ni mu wuni musan me ba chowo mi ni pizza ne pa de kunu no
Me pacho. Oh yeah, nipa bi a won. Eti on radio no, dum radio no, me pacho. Esa na delay nti wo dum radio no ka wasem. Akuya, me monu ne nkasa wotie ne ho radio emo ayen. Ti aha. Eti wo hwe wo no mo ka sa wo ko. Ama mo ka che ne se. Omye ne no pesika no fenja me kwana me nko. No kwa ma kodam mi suin ncha se. Mi ni da so bi ebesen ka mi wabusua wo ha. Ka me ko mo nchen. Okay. Nti hello. Hello mama. Na wosi wunim Sarah eni ni kunu. Kaka bibi kakra bi a wunim fa ho kire. Sarah ye nipa bi a oye oba oye brefo yie. Akoma Na ni kunu no. Ni mu ne papa onyi suban ba ko se. Oye so na ya dio bude mu a bi ni nyina di na tem. On se ne ma bla no tuli ko te na pati na we be di. You do this and any power, do this and any easy, but I'm also not going to be and bread. If the crop will come on motor cross and a crop for crop no. On to channel, or capture motor phone in answer of Martin and see motor to be. I'm going to say, what best put it say, no, get and I asked you and I had them slamo. You see a friend of me to me, you to look on the kuno. I was the only now me and my you are. I see my son, and my wife now all bread. That money on you, Miss Lama, one of my wife. Nyame esha wo papa esa wo so watumi afre ade afi kromo ho na wo ma yehunu de akoso sei bi ne yepe enti wo a wo so woni bibie no na wo bomodia na wo fra sei dwumadie no saa ne yakono enti na wo tetanche ho enu wo mo ka che so wonya akwan ne ko ye wo mo siminja o mo nja me kwan na me nko oh Akoma FM. nti akwanja no beba o se akwanja ne mu na onam nipa mu na o pebusia ai mi rido ni magwale ne twabon nti me peskeja ne kwan akọ o se de an ne yiri ni magwale ne twabon nti o peskeja ne kwan ma na akọ ebon ai ebon yo momone yo enu oda ho no tin o peskeja o peso ja me kwan na me ko na bon ono na ka na ye wo hia oh there be Sarah many abiri o Sarah ye wo no ase bon wo empra dodo ase na be manaka Sarah mensu tin for me Sarah araho mensu Sarah su yan ya ema bro ema bi brand be me is awful sanya no kra ye fra wo no obusuafo momodi ana momfa na mu kire ye mu me wie ensu minim so nwie ti awa na me ye na me kopɛ dan wɔ kurom manfe na me kɔtena ho Akoma FM. ti manfe wa nti o ha so ba besra ne ma no no aba nti sɛ ye sa me kɔ ye ni ti no me di ka jankwara no wɔ hɔ nti akyire ya menya ba boso me bien bi no na be fa nkwala no na me de o mkɔ me be fa nkwala mienu de kɔ e dabi abra motena se ka asem ni wie ya no yo abusuafo ka se emma ba ma no ene wo nkɔ dan ba komu biem yo ade ne si ye wabɔ what me o ka asem kire me renfi sab ono ka cha busuafo no se ono mere nda dem ntin san adan ne ye mienu nti no ya chem omofra ne da fa na me so me ne da ba akom nti ya kan sa na ya bedu fie ni eno san minja na kwan ene for the road nti me obedi ba akona me de agya na kwan what ba ma ne se ene de ne last hour nti me de me fa agya na kwan ba ma no awako woni abusua ko hia ni akase wo gya wo ya mo ka asem na wi anko o ma mpata de 50 cities no la no a lot of family come krom wodi ko krom no ba ma ko no a mu ko ye no wose ma ne de me man for the road last hour man dey for the road last hour obedi me last hour be man say man dey for the last hour no obedi last and the money the last one for the road no for the road and last one meaning for the road
Many did me last one. Time of patcher. Kwasi ebu ba no no. Many did last one. Last one. Aye. Na fako. Aye. No one fanya wawade. Aye. Ade na ebo no. You. Wo di last one for the road. You. Which is a be man kasa. Which is Mo comment me ntwa atro. Be mo okoja wo. Was man for the road. Nti nsa minim sa na oye nti no. Me ka che ni nuanom se ne papa ne support no. Nti me ka che papa ne se e wo mu se ayo no na wo ne ba no. Meba. You say enya the second witness onon so ejina so. Hello. Hello. Ye mo aba ko ba mu nsam djuma de so awie yi. Me pa sa me kata fi safro. Ye tie ade na ni mu fa wo ma wa de no ho. Minimum no minimum na me se sia na wa me fi ga bi me ka se ba be mu program na me so do. Me ma na etre no ha no. Odidi ja no. Chese kwasi aye no ye no wa no mo. Enkuru kwasi nye ma mo fa mo ba no. Fa mo ba no. Hello. Me tie pa. Fa mo ba no. No the man who of one man or man for can no ye no de na free ye no. E ke fa so so na mo mo nkari man na sa busu ya fo ni he. Ni kuma fo no so hye no. Etu e de me sra mu ndi sika na man pa. Enti mi nyina na se no wodi gina bonten wodi ye ne ba mu nyina mu ti bie. O de ye ne pa sa no odi ma se horo. Me da se papa. Nyame nshira. Yo, it's not the Tamocha one, the Obani, you really be a okay. It's the slow the moon or who the 10 years. Make one minute on after 10 years. You bet you no son after 10 years. It's 10 years, no, but there's some time you look at the top of the Quran and what they happen. 10 million, whatever no one 10 years on your one, the one I will fix is up for family war. Not 10 years, I know what I know your one year. Now, so just a 10 million. But 10 million years. Bye bye. Yabeka bibi amamo dodo. Nyame nshira papa. Nyame nshira. Yanko toaso. Nti ewase makotena manfe. Nti eho na ya me wona misanti duane kakra. Nti ebu amitimi ba no ho wafum na brade bia miensa nan no de amame. Nso me koton a mi nyanwe me pa chaw. Bema na ka to asem man sa for the road no. Bema wa do kwa busia ni musu wo kwa akogya wo. Na abusiafo ka che se hwe no woni wa me dadan ba ko no no beda o ade no ka che wonom. O ka che onu kwa de. Sana me won pranfo bebe nti me ho kwa anya na kono nti oni me le ndadan ni. Nti ni papa me kan bia me ka che se hwe ewo mu se ne ba o. Nso mi nimu no. Che woni. Akoma Minimu no che woni nti ma ne nje ne baniti ana se yo wate nti no mu nim se mekọ nti ho no ana mo ka se o mi ne no fasika ni nja me kwan Ande waka. nti na ho no minim se tika na nti me na me ya den mekọ For the road no. Yaw ni abufo nti wo de wo hu ma ba ma no. Ana ba ma wo se wo gya wo. Kwa abusua ni mu ma 50 cities ya gya kwan. Somebody there mo be catch us man for the road. Sarah. Marco. Wuje mu ma be ma no. Me de man. Sarah. Wo mama bubu a media general for wo mu konso. Wuje mu de ma be ma no. Me de man. Se minim se bia ma anya na adwo betimi akumi atoday ni. Ana betimi ami bibi. Wuje mu for the road ni ma be ma no. Wuje mu ma no. Woni bakasam. Wano na last. Sarah no. Shall me say you see here no because for the last Saturday what did na who did you do so? Hello. What are you name? Isaac in here. Rasta. Yes. Rasta na te sani o, mami akosua ni o. Rasta na Sarah wa Sarah. Akosia be na mi huni. Mami akosua o mi wo Kumase. Ofuase. Kumase. What Sarah wa ne nkura no wo we. Nyame wa Sarah. Nyame wa Sarah. Oh, bi na ho anura.
Koba no obeje bro. O se we ja mi ti wa ko tina manse. Sarah na so agya wo anasa wo na na ugya Sarah. Say, Sarah na so agya wo na wo na ugya Sarah. ono no ja ni ba no asisa ni niama ko haidai. Na ebrebe na wo friend Sarah wo ne abusuafo kotena ya. Musia ye bonkura wo ka Sarah de wo tumi enwa ni biemu. Na wo man 50 cities man de aye lorry fare akwa bikurom. Oh, anu kwa de we bi asam ni de asem dada. Ye akasa ni ti dan ba ku. Omo obeka che mi se ni mi ye ni ho ade. Obekwa ko haidai on tra mi hobio. Na mi si yo no ko ye. Kan we asam ni asem aye ka ti na ye di asam. Ndi ye kewie ne samba sie betinai. Na chienu na nakasa be frame say o person ko hide na otra ne huso na mi si yo na ko manse ti na sem bi eni mi ne ntem Dienti ana wo ne wo yire atie boni bi ansi ye na wonya ne hwe no obeka se wo pese wo ko han dan wo firi wo nkyɛn ekɔ manfe. Akoma o FM. si mi ko ye ni ho ade na mi so mi nye ready ye no so enye on pray ti no offend siwa na mi siwa no so bi adanse say se mi nye ni ho ade ye dia amani tina mi fi ho kra so tina ho dia ene wa jimi oye kwasia oye say na mi suwa ni yi ya no sa wo phone so akasa mi o hobi no se ma hu ana se na ni suwa ka se ma ye ni ho dia okita se bibisi wo sara so kra enya de obeba ho no onu so ontumi tina mi hobi o mi tin okwa no miso mi enye to kwaye mi nye ki yo ho free ti o ti manfe Wo ne Sarah atena enfie san. Wo ne na tra fie san. oh mi we no mi fan say 7 years to 8 years ni 7 years to 8 years ana wo ne obi ba atena. Ana wo ka che say 8 years na chi wo nya ready so ba ye ne ho ade. 7.9. mama enye say mi wo sika wo ho na mi se mi ko eni ho ade o mo fa me sa na ye wo nyina ye operation iti ma anye sika anko eni ho ade no no su ba ma mi pressure na mi so mi nye ready ye iti o se me nim kakra ni na ka sa sa mi nyama ko ye no problem there. Na mame bi sa wo asetena ben na wo ne Sarah te. Ewo kuro no eso. Asetena ben asetena ne ye papa. Entokwa eburo bi wo mu, edidi atem bi wo mu. San no asetena setie. Akoma FM. Ntokwa bi ani sera nkasa odigwa nti atwempra yada na dukwa ni planfo frefre no anu ka ho bi na tu no so tumi sina bi omi ukọ ni ho no be ma hye ni dem ufa ha no ni be ma da wa ha ufa ha no ni be ma da wa ha ufa be bi sa kro ni nyina sera ase no hu poto oni ma di da rough so nda ye ni fere na na kasa ko high die bebi ọkọ high die ko ukọ wa ebi ọmọ ni be ma hye dem nti mami ka se na oni ni tikede so ba ni na bisani ye mari masem na di ni ko wie sa Sarah ni mema de da rough wo hunu. yo Na eyi mema wo di wani akwa hu se bia be ma we butu Sarah so a woni ne da pen. makoti ni kandu oko ni dem ya na mi ko chelu makasa mi cha bode abobo ya ba ku di ma me yiri se ni hu chiru makasa be ka tempe ni hu chiru na mi ko cha bode ni ti fire ni ti anka kere odi komadina mi yi ko gwa ba enumem so ene de mi mba ma fi o ti akumate ma be je scan mi chairman sa mi di ten na ma tong diamat because James car or very much I need them who matching. I say I said, oh, catch a bear man is so. Look, grab that, obey any body skirting, patch up your knuckle white.
and do Busuma and Nankraya, Mammy the Pachopi. This is the master mother. Put up this and God, dear American man in Iowa. Mebo sambo so me mbeba sambo so me nan ya woke wasam yi sabre no na woni wontam wate akohan ne dan atimu anase na moda so etese empra because na wonya ne hwade timi nkasa wafo na moda so tese empra ya makotu ni ya mike inu mike no wakotina manse no ni mi hobio na chese no de na mojan guy. Okay, yeah, for not to check. And with your mojai, na muja ye me pato, who says, I will walk fire a fofro. Oh, me warrior, Miss Mofanitin, the better Miss Mofanitin, Mofanu of the hawk, it me warrior. Mojai, and until one day, yeah, found to me pato. Woo, say, a star, I will use Sarah. Now, what sabe, or you got my phone, and the damn rough. Now, when you're not training, if you say. Nikra no oya kan debia mitunu fuso onjai. Iti ni sade no ebi yare ni owu eba ni pato. Sanso wo yeduma kra wo huso. Iti ni sade no onjai. Amna kasa to me kete mi so. Ono de okwechi na ye se otumi ye sade. Otumi ho no ami ni da dem no. Very ma to me friend phone so one ni si bibia ọkọ nso a ọbẹkọ bẹẹma no họ ni ofie ọbẹ sakọ no anadwo ọda no ma fẹ na mi ma piki na bẹẹma ni nim sọ no nekata na mi ni bẹẹma na kata fine na ade achi Woni bẹẹma ne kasa ẹyẹ nsẹm bẹẹ na bẹẹma ne kasa wo yẹ ọhún ti sẹ Sarah na ni bẹẹma ne kasa ẹyẹ ọmọ kadeẹ yo bitumi ni kata so ma brẹ ti ma da. No, no, Cato. Ubai, who so Babana, say, now, Freddy, then say, now, maybe you only because they say, no, I can't maybe. A friend of mine, some other, no matter. My guy, Sarah, reward and thing. Only say, boy, enough. It is a tano, and the catalyst, on Jai Sarden. And then the Papa could be a no. But me, you know, first about me, one day on sister. Yawu ebiesa wie na doctor say operation ni dọọsụ dúró ntin obecha na wo ibi doctor cha na wo pe abufani guy ni funu ma ohu se onyi se biom no start sabrabon Akoma yen FM. ko mu hokra no o omsom kwachi ni say sabi onu obi di dawo obi ahwerefum yo meba. Why na kwachi Sarah so woni wo bi da wo ahwedie afuom. What did not ahwedi fuom wo fom wo no ne da. Iti asɛm ye wo ye kurom ho. Asɛm ni ye ho. Am so Sarah sawu. Me ni ti ha mi se jai sadin. Who say wani mu go guafi. Na sa ta mu no so wa ta si sani ni ama ko papa bi akura. Hello? Me pa cho me tie wo pa o. No, so one man to me say. Also sani ni ama si mi ho sa ta mu nti. Also sani pa si mi ho sa 2 weeks time. Nti ashuru asem ne bae no. No samba ka che mi say. Senya this wa yen onu se ni hu ti ni obe samba me ho. Emi so me ka che o say. Ken aware de kwa aware. Me de ya yefuku ache uko bible yefuku bi o ache so omu ye ti me ya ma o ti to bu afi so be san be bi o ti san je no asiri asem metin ti san je ti san me yire ye wo ha busu na bi esa na me brother me di na ti be send the body December oba mi ho June December no o promise me say it will end one. December na ndukwa August 12 pepe na me sanka chemike. And nade
say man collect 100 there ochinape oko na mi so kwahi ozo akonya dan bi o manfi ito o kache mi say obekan ko bi o mtiri oko ami so say me brother abeka che December na ya ko usuwa o oso David onu de wa ko na eno no ye December de last year December na December de be yo last year oko ho afiba kun August 12 na kemu no nya afiba ku o manfi iti last year nana this brother share is that December no no su August 12 mi ti se danuka mi katle eti moko no pakini nyama kokwa ho so ye na uye dai this brother say December also there be under akọ kind that no affair ne boy o te ni dem o boy no so friend no so on them oh me o sa wo che abi o friend na wo che ni onda oba be fan akọ so pakini nyama gu kwa ho no ma food bebe onu wo na eko idin o pakini nyama gu kwa na ni nkola nso eki meko aye di ase yen si so kwa ho penti you say udai place na be gina o ewia o no mu sisa nyama ni gu mpe away o mu koma yen si e di ase ni wie na dai abi so eti okoja ankora ne wo fie o kola mi nsa nyina na mi wa no mo iti okoya abe busu me bi esanti ye gusu di bronyan no also ni nkwatia na ni nkantin ni sama ni kola ni mienu na ya ma besra wo mo ho me pacho wo enti wo jankora no ema obosobe akọ ibosobe ni esanchi ansana wa be fa nkora ni bi akọ so no sambe strem so ni kwa wo ho a ni nkantin oba be fa mienu na ema mienu na omo no ma tena na ma besra wo na mti so ba me pe problem dia o say you so ko ya scam ni ma o so ya bra yo ani otutu koko aya neska let so say mu wo mi hoi u di gwa fai wan ka sa ko madina u kita u sika u to brode u tanka chere u te kutuni ade kogwa se na bra yo yi ahi ko tutu koko wo pahu koko we iska ka ndu 1 million din me pacho eno de no woko na ye hwebra wona ne tie die ntia ebi oba no koye me pacho wo oba sara ya na wona ne tie me so ma me bisa wo yoba na wodi anidie emma no se wo ba woda wachie oh salary mi fanin tu from kra wujidi wo fanin tu from ena wujira bonte tumi di sabe na se edi na tam se wo dware a woni se de yese wo horo yase na se boni ade oh ekya me pacho mo sa friend no ema me biem Sarah na wo die na wo ye be ma ne nie ma ko nimu Enim star wo biem fa ho kwa to awedifo mu ne wana enim da na me si dan sana no ya ne bra no ese ne bra na ma na wali gusu gu no ne bra na ma ire me gusu jana nti na me si dan nti na me de medan na me si me de nam sa boy ne so se on pass asiru ane chew ma me sa boy na fa wan to awedifo mu enim da na why na be hu sa boy ne wo da awedifo mu sa boy na fu no boy ba bi me si dan etie for me twa me waba na be ma na ko fa asema ba enim da no fi de different ne mo ayase metimi afre boy ni mpo enim da Sarah abu babo enim da na be ma iba ho na se ya se na obi se dem o enim da ayire ya papa mesi asem de wutie fa ya tie fa atiefo metwe won ya sa fa be ma ne atum ye ne no awi asem no krakra ya basisia oh Jesus me kodi so for be na me ma let se me panim for ni na mra ne ke bia ba ne nche o ba ko asem ne nsa kwa na ma ko meeting na bizam se fusu na de na every meeting na wa me ko papa ne ka de ho ne be ka ba heda to ne te bremse bra ne check kan ti ya bia ma ne te ni bia be je na ma ka obi abeka
Nekade nanso ya na consider the shame say esom bosen kana yi enti ye beda ase maame de ya kan nso wate ase fosi ono wane ko bena wate mfo mo me kase o kai bi ya ka kire na sense sambe ba na why nya de pra dem na pro so nye we ya be wo shebi ya e wo ko so aba na ya ye na tumi abo ene na ye bi si wa ma se ma no okay enti bibia no be internet se ma okay. Me bacho na DNA no. Eba kosu bese ni ashasa. Elu ne se ga na mo ni ko na ni. There so say to omunyo na ni obi ayi no obi ati. Okay, na no. The last year last. Say. Oba no 2,500. That's not the truth. And I feel we no man. If I chose this year no dey na no we ni yen doctor onu mo bo aye no. Why you are no say we are we be doctor na ko ko sister am I 16 million. Boys young girls no minister. We are part of the It's 25. Years. Afi bibi ni ne bikura kontu kwa baby ese wo mra go chi afi go eni na ese nyo ba sambe o ke jombe fa bibi o ni ya pa to tru sem die na mas am fi ka no mo nyem you abusiafo ye beda masi akoma 87.9 ni akoma mu nsem dwumadi na mu nyina mani egusu amohye no sese de ye nyina ya dwena ko benkrum panyifo yi omuba ye nti omunkola aka ho aye fosti na akwasi god is one omu nyina sese omati ase se omubaji akwala no omehwe akwala no popem se fosti be wa akwala no na woni wi a de eche DNA no wonma ji atum so mbekọ akoye hu se yakwasi ba na chese omato so e de firo na nye ne ba so de a ene entiase aye aduma ka bi omubo ye bia no for si so ne ma me so agi atum se ene ombe found se ska no omachi enti ya da munyina amase na yegusu aye ni de achi sa akoma mu nsem ye se ye hwa de kosi ase de atie bia no ye be san so de ho nsem abadam ye da munyina amase Akoma nsem dwumadi a ma ko je dware bro ye da jo ada kosi fiada ewia no menu afa ho ni ti aduane kosi no na san noa na ye wo so enwa ye din komo ye na ba kitwe Faustina a on fafro anyem pa nya san ketwa na onyuru ye san are ayense bibi tina ye pese ye na idin komo na ye de sisi nsem titimi ko ma no ha wona de ne bai eno ye bim so di aran branch ni he ne de branch no so ba ma no bi tiri mo ba ya wa de do pastor tiri ne se wo wa ni ono a boss ni ono
Onyere emu obi mu ayaba no tifiri ma ni bumpa so da boy ba na te adinyo kwa no ayi da yi na ayi bi ani enso e ka hu bi e ma no nyina ayi ti e da du sa sa no na ara nso fi bra wa se eno no ye re obebo ana se mo ante bi san fo ye wa ma me ne wa ona na se mba e be di ne pese e bi nkumo no hwe gina ya wo besi de mo kan na tosu ma na tosu mu kwa be na wo se fa so a ye beto aso ama na boa Ghana na yetim ne wo mra asem nto wa ya na asem re ni Ghana o Ghana de se panyin bi ya na yiri bi ya na wo se panyin fo ne mra e wo man mu nti e be ye na be de da de ato pepepe panyin fo se a wo bi de ja kwa ya na kwa e de ya wonya be wo fichiri de udin empamu da enti ma me ona na wo asem dai abante na ba di obeka ya uso nse na ye nto aso mfio pa cho udin ne de se Anjakosia, but you ain't you. You already if I want your etisa. I may panicula a room, say I'm back. Say you want to say, and I said, never be a clear because such a man is it. I will see me at 9 a.m. Wait, what the app will be a tea. You if you're now flat for hours, let's have it now with push. You need to be our man, and I'm that darling if you. Now, me here say a fear, then nice and yes, and I'm cheap. Now, say, why? If I go down, I said, I'm cheap, boom, and wait up around them. Ah, the one there, I could see, but I didn't fear. I don't know, fear, I'm a friend. Now, I didn't get agent. What's my book class in fact? I don't know. Some Junadia so na be man si ane obi de na yire kwoto awi de fom nu wo hwe mu awi de fom nwamu mu wia ti amu beti mu ho emu ahene Sarah ma ko enim awi de fom nwamu enim ti amu beti mu ho me wa dance ni ko metimi afra metimi de number na ma afra na bisa efie du a wo de be man tra ye no wa mfa na chida ma mfa na chida wo jini minim se ayo machi wade ma mfa na chida ni eya ma me fa be man se yaw na o yaw me se minim aguale ma se bon na ma me de fa be ma o de fa be ma ebrebe mu oh enu kwa de me kwatena ho na net so ni na jai mini na jai asa ka so na ka jai de oni na jai wo bi afara kwa mini na jai na me de fa be ma onu akofa bi wo fa bi ma mfa na chi me kabra na mo ne woni na tie no ma mfa na chida wa fa na chida ma mfa na chida ojede ma mfa na chida oh ai ba ma no me ebra me bisa de sa wo de oba na setu no ho eni pem kwe no akative call eso so oba yi won se form won ne da ne form eso sabe wo de na se ya won na wo miensa na didi na tem woni pem me bisa no na akative call eni ne wi no awon no kan be bisa no akate no eti ne kura ne san Marco be 1 week na 2 weeks ni me be yale mbaketo me ka che ni yale ana me friend say ya bofane yale o say nya hospital yale nte sonson sonson na wa kwa ai nti mama nya we me se me da bofane ko hospital o se me de ne kwa o ma ho okay Marco minim say ya gori so fida am je abofai to hospital ni sister friend say oba ya je na to when si ho da kwesi na so oba no di 50 cedis bra kwala no no sai me mprafo ne wahin na me friend say abofra ne yale be ma no nya mfese oh enye 45 obenya na wanya say me manya 33 na sesei enti akwara no 50 cedis no de bre no 50 cedis na benta chire no di 20 cedis ebe kan ho mayen na ne me yakwa ne say wo se wagya mi o what's where jam won't pay me bill? I'm up for hard dine. Now the more murder di and sika de tell me dia. O person me dancer. O person me di would me answer. Answer. O di sika na den ama me. Ene iwu ko na ko yo. O person me dance with the sika na ama me. What no wagya no. Yo. Afen so me wo ho no ma. Dan me catch ani se me pana cha o se si am. Onu hwe no san pem dia onka. Na ba bi okoko kan yesi onpe mi bi me twempana no onko no okoko kan kire mo sei me na me kan yesi me yere no me mpe no onprafo 7 me mpe no na
Menkana me family na me mrant. Okacha me say. Onu don't me nko kan che na busuafo ne back nti se me pa. Me nko me mabusuafo nko pa mabusuafo chew. Enka ncham so me pa ma chew nti ni person dey say me san kwotena me kunu nchen. Na me hwe me ma no me si da bi ene de ani mram. Nti me hu ne de nya da me san de me ho ama obiem. Nto ba me fie ho no ma me pam no papa. E person no be da ho. Ai, me so me ma na kwan. E just why ya me pam mako. One more sika nkwhwe mo mam yesa no person no dance. Ade na emu bo no. Sara, mo free ko school kura mako no be di kura yedin. Ade na emu bo no be ma di dance na wo kura no no be yesa na jo. Opeso odi. O se me edu na adwa me mra me meda ne ho. Na homache me sori nko me fie be a me mfro ka na me nko. Obema me lolo fe ne me de akọ. Ma ko me so me nya sa adwuma no. Wi aho beda ne ho. Na ahemache wa twa ne abafie. Me nya sa adwuma no. Na so okonye mo e. Me nya. Enti ne kura ne be ma ne nya dem ma ho. Onhwe mo fra no. Okay. Onhwe mo fra no. Me na me senka na otwu bia ko so timi ma esika kakra. E bia mo nje nya adwuma. Na mo fa bi ntwetwa mo ho a. Okay. Eye. Na so so ma ko ne ebedi kura yedin. Okay. Me ne mo fra mi ebedi kura yedin. Na so okwan wa kwanya bi na be ma na o ma uska ni de. Oh, na ma ko be ma me no wa wo nkola egu mi so na me fra wa. No bi sa me so mpranfo we. Up to now hospitals kan ko wantia. To anshan kura no no. O hwe mo Isaac Mensa Rasta me pacho. Mu a mo nim no bia no nka che se ye hia no wa ha. Ya ni ne kasadu die mu ade kwahye no wa na pem no kate no. Wo ba wu nsi ne fomo. Wo ne da ne fomo. Eso de na sidi na tem. Na obaje sika akohwamo ma. Wo so ma me nkọ ba bi a ho bon no mu. Ansa na me di sika ma no kwa. Eto de bi a eya na ya. Eya ne mu eya. 10 years. Na te ho. Enti wo so senka wo ko hu na tirat na mbisa kwahye. Senko ko hu na busuafo no. Eno osaka asa me pamie na nti ga beko. Ma ko binko. Obwa. Menko. That will cast man the last for the road. For the road, I want the money. And the sea casemu yema. And that's no tene dana. Nti se de menko. Obwanso. Menko. Ma ko. I want live Syria me say man ya no mama mra. Oh, aya na ya asemo. Aduane papa so. Wani penny force nkonya. Wasi mejawo. Am 50 cities. Na me de jawo. Na kwada na de chi obo ame ma kwada de se be ma pa se mami ni ba ko for the road anu so nko ni de wo be si awe afa ewurade a obanmu anjina so na ono ase na ope ne ni ju so me come bi sa na wo so onu wi no si ne so a say time Oliver Serious aduane papa aduane aduro wo mu na wodi ye ho adwuma na ma wo ho odi ni gina so kama pebidi wate na aduane we ebebo Oliver Tom Brown Oliver Wimes Oliver Millet Oliver Serious Oliver yes we obi na wodi akura abona nim abrewadi akokuradi enkola nketwadi hey why na enyi pebi na di na babo a everything bra poko trading Oliver Serious me se bi na bu se chawo and ye China mo bi gu se chawo and ye would wani chawo ma supermarket ya na kokobe asafubu acheja shirwa immediate left ya sword bi dia kogwere ma supermarket and ye make us a na o my bad dem ya promise and then one mu tie bi harry ma supermarket wo benya bi ho with your friend Kema Line Company Limited. You are the only Serious buy. Woman number near TA. Woman number near and friend Oliver. Nania Breaka just said, the person made me story about when you story, Tom Brown or Tom. Friend was 0507 169417 0507 169417 and now 0243519495. Oliver Syria me super dia bibiem. Eya 3P adu pop eniye. Me se wo so ya no meduro. Enko hu kwase wuo. Ema ye mesi wo kwase ensie. Ema no musa papa bi. Ema ji ani wase.
yes I hope I am a mob Miss Row no 3p na 3p umoja no be dia fusane won say yare bia ba ya asesi ana account no da no control me system no ama wo gina so say pinting pressure etu asiye o ku fiche na o te etu asiye ansa no na yete etu asiye aya kase dodo etu asiye etu asiye etu asiye etu asiye etu asiye etu asiye eye 3p adu na etu sa ya no nyina we as eye bam akwa ko wasenya do no 3p garlic mixture eye 100% garlic extract natural plant juice and ye bia ye edro we nsuo ni ya fancy jaso ti ye ka edro mu natural and ye won mo tro bibidro nyina dia dance ye say 3p garlic mixture ye piwak natural dia ba Eric Ahinkra was it 3p Eric Ahinkra was it 3p na ke say edro we amassage atunu no Daniel ba misie ba kwale na ke ba pidak Angelos so benya 3p garlic mixture ni bi fe piwak natural it was 0248 928824 0248 928824 and now 0201 000021 3p garlic mixture piwak natural na beni we pedro ni bi etu akogu herbal shop pharmacy fresa number no 21st clinic ayale shebia papa ene ye kanfo amawo kawo koja yale she papa ho ehwo na yare a ehu na ni din ede na etutu nipa enentini ni ye na ase ehwo yare no we di ehu ba Mr 21st clinic ehwo na sciatica yare no omutu ni te ede afiri ho mutu mu se otu ase wona muro mu echi se wi ama wo ye ohushu yenye ka ho ko lab papa ho ne ye no scans ahodo massage no mako ehwo no masa ene no obi buza se massage no eto massage nyina ye no ye de fa ba bia o ha anya mu yegu omo sam no electric ye disu se ya tunu sa pade ma bia fa wi diem enu bi no ba bi da wa ba ni bia be ma ni de fa no asa wo de fa ba ku no so ye free pa so omo massage ni pa eni ti se wa da bobo dia na bra machine treatment ye wi ane dia bibidra wo no 21st keneke na canteen wo no ediane papa ehwo na bo no wo ehwo na yesu nya bo na da no baba wo na bo na do nya bo na da ehwo na bo se bo na da ebi di bo na da 21st keneke ya won kan do me market en kran do me market vidu dan mu kumase ya de wo ba wo se krom ha wo ba ye wo ehwa overseas wo tra fa radio wa ye nie eni esunyane yetua ho eni etechiman ye bo ho eni egwaso eno soso na tese ye nie eni esahwi yesi sese ni bi ewo ho 21st ke kebra wo de efra yen 0540 311 0540 311 time herbal mission ya de bre ato ya de so me malaria fever na ha wo ntimi we ohunam due nyina tutu wa ye boho time ya de bre ato ya de nyina so enu na keje ba ganse so me sawada wota ya de rofo a me sawada janya fe no keje ba ye capsules ni e be boost immune system no amen kwamo na woni paduam no kwa wa mo ba de ye pa enu ti se ya de bi e ba ni si again ya de ne kwa magane magahye huna magaho keje ba wo benya bi omro ba generals atonsumo na akokwa na ka ba dani e ba misie ba pfa have me ozons apidan kap kan e ba show bi mu benya bi 0244 417 669 time herbal center phone number no 0244 417 669 ATL fabrics and to my papa and to my would means your more was at mission and to my would the child would mean say yes come I can't put me run feed that if it's and man and say that and to my would 12 1 if it's and man any for ye not kill spice and I mean spice I get you
Spiders. Spiders what? Mega spiders. Akoma. Meaning It's your from 2 men. hey. Your friend Cute. Somebody just said that. Said that. Where's your hand when you're coming? Kill spice. And to kill spice. Just every year. If it's a spicy bread, you are not more dying. It's one earth. Where? And a treasure fabrics. Wow. The patron wedding engagement was on the office party and Friday when an anno me win and say produce on the way and to my kills. Born before Zanyama kills by and to somewhere so whoop a customized fabrics. You be pretty be among school sketches organizations and more anniversary cloth and corporate cloth uniforms. And ye ATL yentuma and pa ATL yentuma entu ATL afebon na ntuma no na edaso tediate tobi rapo fakwacha wase na be ye kaye dum yeah e ma no 40 Kwame Nkrumah Avenue Adabra Kankran wo beba ho ye nie na wo de afra ye ne betu yentuma ni bi na ATL ye dwa na waso 0244 334 406 0244 334 406 and now 0544 268 974. We are slow, Sabi and Quabet me. Tabia Takum. Adu papa ni tabia takum dear. Mr. Bama de Malbama and yet is a signboard. We want a painting legend ho then come na Bama miss ayekete ayese nkuruma Bama miss no tabia takum na legend so na mo adwuma we bon say mema ni bi wo ho yale na ka ne Bama no enti amansa egu ho enye we didi agro enye yiye ye pese ye fe poki aya me se poki poki no Bama no poki no na we ahwa nsa pataza no ye beda da ye poki miss no tabia takum nani zofo nka yesa wotina bonte ho mi ya na nka waba ekine pacho we ya tabia takum Bama me pacho 47 inches and the wahem we anaconda wona mwanu baba wahem se akata ne wa hye baggages wodimi se ne mango enu na man ne pe wate wo mo pe ayi imade ani bi man ko fra ya ne esa so keto ya maso ne de ba na muja ya maso na muja na lekwa je ho woti abonche na e wo se na lekwa pepa e dia yo on this how ya ta problem ya na ogbega moya mo ya obi ya pa ya zani kaso dia achisa me se Obama honche banu na be magina so no atu nsafo na kufom no dia che Oba ano ho ye okay anything na tabia zani kanu no ba chisa mantin ba find something na fe wudi age mansion age ka kisi wo yonko no wudi nzo Oba bi teka obi rozi Oba we na teka we ji no uda no tabia zani kama inji na so chinchan your friend don't mind the face don't mind that so try don't mind the face mind the engine ya be my baby anko wa e ti me say wa the baba dia na performance ni e ba show bi mu we be nya bi eye first 0243 6861 0243 6861 and then 0245 799-206. Not as I want so one my saka tabia enroni bi ba ya innom pamu hine no ba achamvo hine ba Baoba Center and no penny Kasema Yansamu experts and the Yanum. Ya ward or ya female ni may work and ya want ultra modern machine. Ya de Ebesha war. Ba Heba Center. Ya Wokumasia to Swagogo
Agogo Hospital and Jewa. Tema Community 16 Lashibi. Bowers Club. A 1 year bay. Frayem was 0244 083 482 0244 083 482 0272 5000 12 0272 5000 Achamfo ba yarwe nyina begwa prekope Pastor Julius Mwakwaba Mam Joso ene ke Mwakwaba biem condemn the operation team ogusada ya jese womo kan mabomu ya me ensha wono papa na uwo problem o me kan bia yi ti se ye nua be yi hawi be mai wose na asemu ede so obeba live obeba be share ya say live obeba enti wo ye nua be yi problem yi bi anapokwa se wo ne be me bi ti otete o wo ni wo be bi ti obebi so tete be ma pa o ya be ma pass wo na antekran wo mesra obema bomadi anabra so wo won se no mo how wonu be me bi akwaye okot mo jafra ya chese wo ne ma osofo bi afaw ana pokra se malam bi konfo bi wo wasam koye wanye ne ye ma wo fa chese enima ehu ya bo obaye mesra fabra akomemu nsam dwumadi so ye de ye ka ye yo ti ne de update bramo na mo hunu ba bi asam no ya yo akwaduro no fa wasam bra ye waskwa ye ne mo ene di hwe mu kumase ene ye wo hwe ye Kings TV o say Chrome TV Onua TV ye ne aka se ye die mu a ena fe Odo TV Facebook YouTube ba bia wo bia no wutie ye radio fa wasam bra akomemu nsam dwumadi so Marcos eni mabedwafo ye fe ni agro de wose ye de kokot de beko social welfare ye de beko dosu ye de beko be de wose ye ma police fortune no ye ma police fortune de wose ye DNA ye be ye DNA operation ye be ye bibiemu ye be bo asakwan no so enu ti bomodi ane bra skwa ye ni kumase mo ene di hwani mu wo ba na afom kwani afre producers I was 0246 824549 0246 824549 and now 055 36 721 73 055 36 721 73 Gaso filling station Ekuranza ore ma no noble na dwuma efo wo mo biem boyi at the information center Kochia Fetia dem Big Love Radio Spain Wabiatu Andrews Anomanje Batasio Shoemaker one also them Mr. Wusu Adum Africa Market one na yire Wabapa Kwapon Sa Papa bi New York Bronx Wamebia to Mr. Hetty Henry Nifrempo Mame one also Abiatum Atomic Digital Sunlight at the Far Junction at them Nyame na Information Center at them Batmat Saloon Sokobai Nyame ni mebo Information Center Binchi one also Abiatum na je say edem ya bebobo ni aka ni na pastor ye hwe ni aba Sara nyamewa ene nikunu kofa nyame dia to no so amane hunu nikunu Isaac Mensa rasta ma areba kwa sese ma ti asense sebi manya nkoa ma mema ma enya nkoa emma mema ma no bia fa na se ase mema ho aye na asese me de ma mre mo ho ase anya sebi jini ni ama be ma minya bi kura na tena ena no de mre mo ho ase o ne sa le pese me kire anya se mre ho ase na okunimu se ase uma aware te se de gisa wo ya kwansa ma watimi anya be ma na tena anya sa le na me bo ma enzema ababa yikinyina be ma wotimi bro sebi ode wase eto wase se wase bon e wo bedwemu be ma wo fa se onfasu bie nu so mama na onu be ma te no wu faso bi wo so ma de na woje be ma do bi bia onu aduane enye de wo sha tade ho nya fe wo wase bon de na wo be ya manna abeso nini enti sa be ma wote wo woje de number 2 onye se wa ya ho ade kwa maka se obi a mi Kristo minti bible class ye nya wari ana unyi religion bia mu a against se bia ma ya nya ho ade enti wo to wo ya den mama onu se nkoma onu sister etwetwe nya no wa atwetwe nyina wie no wonu se se nyesa obusa ne se ntinka osaba se busuafo no kopkache omo se de minim kuba sa kwata we ma no wonu se
ko be ko me so ba wo busa na wo so busa bi na ma se ehu bo no mama ana ma ye ho sa sebi previous the free na ko ama ya dwumu na wo se ba mama ya mama na fa ma no ana ye sisi wo mo kwase abuo mama abusuafo na me madu mo ya de bi am kasa sa ware se egunkuro so ko abusuafo agi a ware nanim se ye bonkuro ni wi mama sebi previous France abusuapeni ho abusuani penifo ye titiri ho ne hia sebi one nim nansa oni yi atuye ababa e beka na semina ba ma so ba 50 Ghana cities 10 years na abusuafo mo diyan ka sebi nansa sem bia sem pemu ku aware na abo abana ma kaso adwa o ma 1.5 10 years ana mo yeti mo de forsa ana mo tese busuaf ma mesre se ya hia sa ipakum adoso ebilie ya hia ebedu be no na obi nya asema na kwa kan ta abusuafo because me okay yen kemi mame ntini be kunu na dia so bia mesre abusuafo sa aware ba na asema se yen fa yie antiye so oba no na asema tro o audition yen fa yie antiye na etu moy na mama bema no rasta omra sebi nsem fu pan wodi wa for bi de se wutimi hwe no mo na papa bi wudini timi diltina o matwa ho hia ma wudini kan kire o mai kwase mo medi bi na so wato bi pa bre o kwase na nkwa no twa mo hia ya omudi o mani to hwa bia ni mo onfa wo mo kura sebi previous wo yi ni pa wo de maba wi ase omra na tami ani de ma nyame ba ja ma ba no tami ani ni sika wudi oba kwa kwase ko ye ma diante se atuntom no mo pampam wudi ase tami ni ba ja ma sa na 50 60 ko on fa ba bi fanto omra ni am fa yi to ni mo ano anya sa adi aba ya no ma me da se na ye program o apatra pantina ma me ni aya ko kakra me chia patra fa sa no so go phone na yo nyame sha papa Pastor Julius na mom no Global Driving Academy de won ya bobo dia na ko Global Driving Academy eni e wo pese usia driving eni e bra Global Driving Academy me e wona me ko sia ka odi mi si kwa so me che be ma e be me yet me ka say wo ba na ka no wo ba na mi twi ka no me ko Global Driving Academy do mo kire me ka hwie enu tie ne ejai me si kwa so a me chan yi enu ti bomo dia na bra wo ma me wo papa wo nua wo yere wo bia wo pese odi no ko sia driving wo wu no kwan so hyesodie ni nyina so DVL syllabus e de kira de wo mo kira de wo no wutumi no sampa wo mo punu wo driving mo enu ti wo mo kira wo no di nua wo kira ena bibia e fa driving mo accident mo everything ya kira enipa no wo ba no enu ti bratonsu S line Global Driving Academy ya dan no ya painting cream and wine bomodia na bra driving school papa and Global Driving Academy for 0554 64 68 68 and now 0322 49 6372 0322 49 6372 ye bachelor Naja Light Travel Consult and ye opeso to kwa UK USA, Turkey, Dubai, Bomadia Ja Light Travel Consult, ye do better quite Canada, USA, Europe, Ukraine, and our best I will call an Schengen visa, yet Bema, Canada working permit visa, yet Bema, yen peck on them, and make clear, Pastor Julius, Marcos, and will be so dimbetu quite, or Jimmy Sikadi, one family to me pacho. Adoso, Monkwa Jimmy Sikamame, Monai Mekane Mame. Yempebiem Ja Light Travel Consult e wana monko ye dimbe tu kwan no kululu enunti exporter Dubai October ye de moko se aso na Christmas Egypt ni Dubai town no so ye beko ye ni celebrate si ye kwa kwhwe abom Dubai town no eno so miamia bebre wo ho a ene ye beko ye die ni akwa kwhwe wo bie ye wo atonso accessory tension Ja Light Travel Consult 0542 961579 0542 961579 Agria Marco ene obeyesu na eya na areho na esu ya osu ekogu kwan so bema nti wo fa ba na wudi na tem etwasetem na wo wi a wasa akwa butu so na wo wi a o sa ni na eburu ni nyina no wo de wanya oba gimfo oba kwase aba oba wonu de nani na ho oba wonu de ani bibia wanya bia no
ono de jini no bata ne ho na wo de wo nyansani a wo de wo ni nyansa na wo ni se de yesitete wo ba afa no wo de wo nyina wo ba na ko han ni ba ya wie na wo bedi dia na wo mabia die no wo se eda bia wo beba bia beja nkola ni sika bia me na wo beda ansa medi wansa na mama wo sika adai adai na mama bi kuru mu odin sa wo se wo mpe wo bai wo mfa na nya hwe enti sa no na aye den mama bia sheda to ye bo asie ye pese ye tete ma na mawu bebre bebre na fa sa hawo mu ya de to mako wo de condemn number ni to dwa no apart from that unya fa number bia to dwa se yan fra ni yan kire ya adwene ba shama no se ya obi afra no fra bia se ya afi de obi se me maame sa na me papa de ye no o chiche one city maye no kwaje aduane se pache no de baba be si ho owi wodi ani nyina ye hwe nanim se de papa ni enkora ni hwe nanim eye saama me maame tutu ya de ye no o hwe nanim a ye hwe ni hwe nanim wo ka mu hwe ni panim se nyan mu ye ni panim se nyan na ko mu ko ka wa yanim enti bibi nka wa koma enti bibi nya wa ho oba wo di pa na wo tumi ahwe ne phone so wo se emema 7 o mu nyina 35 36 37 38 nyina ma hwe aya wo mpana ne wo mpana ane wo wo so woni nse wodi dwa woni naduma woni made a wo ye nyina mu no wan kasa wa cheke awie wo bia saa wo ba no no wa saa kwa akosi so no wa saa kopem no na wa na wo ye no why na wo ye no na wo kasa ne ya fa wo ba no yim o se ne ya fa ne he ahwediem na wo gina ho eti wo gina wo ne ya fa na yiri suhum sa hamza anya say ya fa ne suhum na ya fa ne suhum sa wo mu ayi wo na wo gina wo na wo hwe na be ma be na betumi ayesa nka so gina ho mo bi ne na oba no wono so obi akofa no wahwedi na why na kaye na re obi ko wuru bi na ka de why na kaye entun kaye eboni serious etumi si na wo ade a menka sa wo ba no na wo da no so sa emre tenti mu nyina o na wo hu se da bi okonam yemfa yentu yi esi se wo ko hu se wo yere obi ni da video fuom ana obi aka cho se obani da mai bi da video fuom a wo fo ni su hu sa ham ni ya na so da bututu na no be be na no de ya menka sa o dia wanya na yere kura na ko to wi edi bi afili na me ya me ntimi ye bi asema na akan wo betuma no na mo se ya ko chi wo mo a yemfa nke ya ni wo mo ntra sa yemfa nke ya ni so ko to iri to bi na nya na wo nya no sana se na wo nya no okay eye se sa wo na na ko wu ya ma ko dlenti of jaino ne se wo diri mu ntuna wo da wo ntiro aya futuo wo diri mu ntuna wo da wo se ni nyina mu no ono me plan ya nyina mu no wo se wo ni da obere ni da na we suspect we are suspicious dog we are suspicious obekuno dakuro pa ya tenye nya ho ni go ni enti obekuno enti dia ba biem wajai na wajai shawo best to wo mesika ko bana fa ko no oba nto manfo ye wale no jalo obenjo manfo ma ni plan baby asini se waja anu na wona wo se ha no se wo baba ba jisika dia me ne wo beda wo hwe ni ye wo ho omuru mra so amra akoye ye de ba fatu no ni wo se police fo nyina hu se obenye nchimi fisa bua wo buru hu nyina no wo se akoda ho ma ne dai enti na asem wo se du ha no aka asem wa nya omope aka ye tema wo mko mo bete na mo nyem se ye ka wo ba sa akọ enti na wo mon kasa no enti woni ni sika oba ne man ho biem ayo ne na chempra ayo ne natia onye ne ho ade oba ne man ho biem na ni sika so da bia ya baje ankura ni sika no da bia ya baje onti ni ho biem na wada fonso ne nada enti na da bia mudwudwa ma ya ku wo se ya mani abre ama mo mani mre na mo mani na ho na kwase abuo no aya mo
Pia. Sha papa ba ne pia dia ne. They want to fool. Dr. Mibonsu. Ami scientific back clinic. Ami scientific back clinic. Yen Amin fever mix. Ni dia ba no me se wada. Bomo dia ba won sanka bi o na sanka bi. Enya se malaria na wo honam yamre. Na pese tutu hrobasa. Ekwa ntamu akoni dum do bia. We ya amen fever mix ni bi. But what the other no be ade ebeko when the mera ebeko wonu mu ato na wutumi ni dia drone dia amen fever mix anye wonu bedaw na je say ade wutumi atete bia de atumi atete bia hwe ama woto amu agina wona so nya wode akobọ adwuma ene se medi fufu ni abankwa fufu ni abankwa no amen fever na mira ya mama amen fever mix exam present covid amen certificate ni ebi bo boss anu a volume ada ya enwa me nkwanso nwa wo emere wo adwene wo nya sanketwa na ama kese na ama sade erofu a poku ngwan ebe tunya kwaya ayi wo ba papa oh yeah amen tell me won't me the crime suspects I am ya no won't me the ya won't me the so ya boss suspect tell me where me give me a million so e be no very dey for me na where ya o bro na who na I don't know what so the way me a case yeah, tell demand. Yeah, you demand. Because tell me what. Let people go. Why a bear man kasa? You may say why a bear. Because you say this now 20 more. Anymore is a bear. What did a pie woman then? Ebewura. We ya amen fever mix so we ti fega we ya bi amen fever mix kabe kan heba shop biamo we benya bi amen scientific heba clinic hwehwe eche kwanse sia Dr. Bibosu ye ne wo fidie kuku dan eye MRA eno na sa fidie we ni ya de woto so a ana ya de wo hyemu diagnose ni padua no mu ehunu ba bia ya de kro no ehinta na kire dukura yemfa ma no mu a ya de ne beko sa fidie we bi wo ne eye amazing de ga ba clinic ho na benya MRA se fidie no kwa bi eno titutumrika ne bra amazing de ga ba clinic ye wo kajetia ye ni zoo ene di hwe ne mu na bom ye ni new additional market ena tomata chima ho no ena ebofi pam eno tihwehwe ye fe 0277 001234 0277 001234 and 0202 488 588 0202 488 588 amen fever mix wase onyame ndi ayarsa for na me kwande mbeba sisi ame fa we fam wasa emamo bente connect ventures yana yewo a laptop steel rubber laptop muno soko and yewo home use papa wuti usika beto laptop ewo bente connect ventures ya wontu usika emwe adwuma yefo na fair school for ankran ya mo pe laptop mo mra bente connect ventures yewo duwa call laptops call i3 laptop ni bo core laptop and also ebi ho ye repair ni fix laptops asay so ni screen adwudwa ye be sha e de ma ye be fix screen no kama e de ma bente connect ventures ye wadum pz ye ne asempa pharmacy and na e ben friend 0540 368362 0540 368362 eye Joseph fashion wona na pa matade asha me dwo da kwasi fiada Josephine obejuju style ukwa wedding ukwa engagement ukwa party adoring eye o Friday we wadwuma mu we fakona Joseph fashion on pam atade enfema wodi size simua na woni style wa be pam bia ma wo style bi na your fatwa fa WhatsApp no me sha style bi e kra sha style bi
ayo fa twa forwards up Josie Fashion Josephine obepen bi e de ma wo bom so one meet me that sport edition mu from 0243 433 465 0243 433 465 condemn na yami sao ene among for adwuma pa yes operation president team na dia be fa bi anu ahia enu say ai na ene pastor Julius about adwuma ne de ma woni ade ne say wo ya ni mu say be me fa bi ai say konfo Pastor Julius said what I say I the konfo mu ko ma ko ahia wo fa ha no ahia fa ha no say ente na among for adwuma papa e di abaje de ba eni abra ba ko pe abra 1 Mama Jane ene nya sam ke to ne se di wo si ha ba we ye ya ru abo tu kede ebuhuru no obra ba wo what process se duwa oyaduma enra odeba na ene masoduku adwa money 1 ega bema kono du sikena sikena ana fe waja Francis obra ba ko pe waja Eric Ahenkra abina pokua inshaba rock em say inshaba rock ya no the rock na ba say maka say my wife ne ngum ni mo fom na no na yekene inshaba rock na fe Georgina Race o say Linda say wa akoto Elimensa Rebecca Edu ana mo ka say ni ma de ana mo wa fe ni camp prof so mo kwabena Samisu nipa Pato Laundry Services wanga so me abema pato na na bua basa wo Ashton wo ya no Gana Kumase sister 1 Eric Kobi na fe Kofi Ampon Malam YBC Malam ba ko pe woni jom billionaires club ya chairman wona ne oba pa electricals pankono masalaki wa awadi nsa opa ana fe osei Leticia Presla Enjumo na fe na wo mi beni akon apimante erade so nyina omobo adwuma nyame enye omo kese Emmanuela Marcos great family Emmanuela okay Gogo Stone and na anti passion meko YouTube one omu go pa nyame so ompa gaso filling station e demo France and never know that too anobel nya sem keto nyame so na pa and I think God's way metal Francis State one anymore you weather one you very good papa when you go say that they so him say omo de omo oja and na fashion fantastic divine fashion omo nyina boy king of kings omo fa dwumade no Labian hotel page number 2 omo so de tum kama pa nyame sha ma de omo ni say ene na na ku a kire na dwen waya de ene de mabona baso aya de papa you know be na bia o so share your program ya send message I miss o say what's Marcos make sure so there Sarah sin narrating the story no me ra hu mu pie ye no na hu say Jimmy Caffrey opposite no anya de aye say okay sana be say aye and you can feel my possession sa ya spirit ya e be wura mu a wo don say me ba don say me all right ma the thing is man ka say bimu me an ka sa matra sia go say man no na me kan as a condemn no mpem man ya me dai and no say me no ku na ka say ne and no one ka say total okay e me bi twem no kan man no challenge you no and what jump some sister yempa bawo ma obale na sembe ba uti wodi bim all right and this all cassette am onu wodi bim this sebi this was aye onu ankasa so because as sebi previous as wa tra kankan ho ma na bon wa tra kankan wa bon ye proye but you force said we get house wa e bon ma me ye odi ne se nka man nyina beto ho ase no gina bra me se ma edi mu mama woman respect woman dignity say ma kase bi mama sem kwa sia sem bi mama di komo jai de bi ameka wanyi mo bi a
onyanye no enne ya no asako ba foforo wa ti ase ama wanyi mu bi a onye no wo be senya ba foforo kuro ba ko be ma ba kutimi ma ba miensa wo be kwa ne ye bono mna ne ye wanyi mu wanyi afi ba ko wanyi ma miensa just like that onyansani bi ntimi nsuemu nyansa sako wanyi mu ma mienu wanyi ni bompa ye se de bo mesi me pedika mi na sum unya bisa kasa be mo ba no so pass black and neighbor ka focus sense ba katima ba don safra ko ba na sao I'm gonna be I'm gonna be ko police station ko be mo abafo e men sua de kakrebinom adai uti ade we se fema wona na ko ka ko se ba mama e 25 obi wo ka ma ba ma Kona semnesi so no mama ya fa ko bru 20 the man fan ka ho I think next course wa ha men fa yen kwa am say na 37 the man me amfa the me tumi fa yen no obi ani wa ama fo ho put say the Akoma ka wo woni ga no yeso yen ne ya nka nya de pa no ka bigina e bi nka di ma ba ma ana na ba sa adai na wo se ba sa ne ye to ye wo fo and na ni fo so adomada so kenkan you hear me so won do musika obeni oba indo musika ani na ye fo sa adai wo se ye fo sa mama em na timi akofom wan to esese enye em guase e ko so yesi ni na fi ma ho adai ukut mama enne the news be wiase ne se ye de feria ne ye ma adentia bena no ba ku bia ba so mama osofo yetie o na sofo koma oba so ware a obe wa na wo oba sofo wo hwetunsun wi ase abe so oba be wo ana wo mama ni bayi abona ni mutofu yi na sofi di ni se mia bayi ni bayi opo wa ba so na ekonya be dem si mama wa so ne ni ba no so atade ni tight girl wa so man ni ba so wo nu wa so wa po na dia wa be se man ko dem bi set ya wa so o yes spiritual examination I was for man wa ya ko be wa na yes spiritual examination obi ye na bom ti ha Eno obe jina ho adi ko so for sum se bra nyina wo na senya paye na ko ransa so fu yi wo ma ba so e wo sorry dem ni peji ho na wo jina no see basic yes so me wo wenu wo so na senti mama ti say we ya number we asem be it is we ya ti na mo kra nya me ba ene mo boka ene mo ya miracle working people miracle working people emma Mr. Africa did me what's the man in Kabim adai my bro maybe not some ma adai man so ye and when you ni ho simba sapa mama be shenkolei simba nchiri utum sa Africa no ho fe awo funi bua kerebu su be nya so mfa so ma wo je jan ho sa ni wo se pito ebi mu fi efi kafi amoto mu o ka kes ko dem anoya me nya dai anya na menka bia ma fe kwa dem je mu anye ma hwe be ma no ye hia na ha na bibia ni wa ye oye no se bia na se wodidi na tam ne ade no anakoda eno de maka se sa wade no wu fi ase nko ya ye be ya wo se be sadi eno de ye be ya wo ye be di because nipa no wo sore a de wo huru be ho mo de meko na nyanse wo mo no se oye wa na no ya omwa be mo ma ko huma na no ya petesi ni be ma obe ye wo wosu obe ye wo amwosu san mama opake wo ni mapu a asem yo ne be ma sore na wo ma me de ma wo be ba ho wo su di oye wo ni wo da so ti ho woni bone ba na eja aware no wo se wonne santwe bra security ma o mo ma no mama ne onwe no ho meda anya sanso a onye nsa kwa ni bisu ongo ka kire busu fo se onu na eja aware na afre de wa papa obe sanso akoba ena ba ne se onu be ma ne mira fie mo me ka kire busu fo se ni am ye ne ti me sere mo mfa ncheme ne nka me mfa me renko so onu ntimi ma ne mo ba ne mo ko ka kire o ma me se ma me ba ha na me bre mpasa me san ko onu nyansa nyansa de hwa ba de oni bi ye fa ne sen kuro be soa we hwe mana ne okwo ne
Shamrani Obon, Isaac Mensa Rasta, and one what to Kuna, so I say, a crapim, Safro, a crapim Safro, no one woman, Sakasia, Sheba. Mama said, baby, ever read you. 21st century, say, baby, so I'm going to say, Jimmy. Say, still, baby, away, dear ma. Say, baby, see 21st century, I'm going to buy. Became the praise, said, you were Jimmy for, with no answer. Baby, let's have a break. And then, Mama, your man, I'm ready. Can you hear a from Kubu just like Sim Jabby in your tongue? What is your room? Ever tongue, and you more a film, and will be born to more city. Will be born to more city beam. What will mommy and son? What was a rasta now? Woman, and Mama, I read him one. Okay, when you force a cassette, when I'm 7 or Yemen. That's okay. And then be a young man putting force on Ghana head, and so business I had. I want to bring you. I do yourself only the ma and the mama will feel the must say, any point from Navy, any point from a money point. You need the pump on what I'm almost saying, and together now said, the woman crop of president. I also better than Rasta. Can Diko na beto before. Woman aso na kwayas. Wo de becheche. Adako na behu. Emmanuel Adams, Gorgeous Akosia Belinda Asma, Mrs. Lydia Bavo, was saying Mensa Albertina Nyako, Wamuna ewo yen YouTube page, Juliana Mensa wa wait up Evelyn Awoy on also ewo subi. Na J Ernest on also ewo YouTube. Supaila Abdullahi, Amwako Patricia Joyce Inkatia. Kaboom City VYBZ also Abena Sewa Mabel Mompe Mr. Amonia Fachame upon Mary and also so Ebi Eric Apia Ayoka Godfred and also Eshebi Elizabeth Sechi and also Yame Eshama Papa God bless her God bless. Dr. God bless you. Yadi bi ha wo kretu. Efie mi no Dr. Farejato. Branie mi ama ebekọ bosume enu. Asma bosume no ebekọ. Waya kase dudu wani etro. Gonorrhea hututu kaka. Wona mani sensa massage stroke. Compo hepatitis B white. Anapo upe awo eba sabra. Dr. God bless me na meka me kire wo. Ma ko sisi kwa Dr. God bless akache. Yadi bi ani wa wonto ase. Emfa ma wo. God bless Eba Complex. Yenim ye ye kenti ye chia ni apa da brama no. Wobi bani we ahwe ni ya wamra magini sika. Enu ti wodi ebraskwa. Wane Presbyterian Church in edition mo. Enka ni baby na insurance da no no. Enka da suman. Fred Dr. God bless it. E was 0243 641 860 0243 641 860 0277 744 434. Baby abenya ya nsa papa na ne boda form. Grow fine eba to ne mojaduro nunum bi. Mojaduro aba wununum bi a wodidi e wo hyehye. Woda wutumi da. Wonam sisi wo so. Wonta anyade yade. Wonsa no ne ye tititi ko. Ni nyina ye grow fine mojaduro. Mojaduro aba mansan guso. Kokwale na keba. Smart eba Fred Mens Apidan Pure Leaf. Chemical heba shop okwa to ba ko. To bebre ko. Digital bank eneke grow fire near the buyer. Freyen, I was 0244 596532 0244 596532. Not just a one bajo dear that's natural mineral water. Any ensure when papa, ensure more there, and so crunchy idea for Yatumu. Bibini black man, near this that natural mineral water, but what the other friend never to be. I was 0244 620 294. 0244 620 294. Dr. Sadia say yadiaba emeni pa ye gone too soon yadoso enunti yade wa bedwane yade the savior foods diabetes ulcer wo minimu aya na awe woda wuntumi na wani so ye risirisi wona me asese yade be ma wo be ma ntimi so nyina so ye na wo yem tentimu wonsane wanota wo so savior foods aduane adro wo mu aduane wo mu aduane we special no mabusia no an yedie me yade kra wo hunu savior foods adawroma for 0577 201 495 0577 201 495 nearby Alaska Star Enterprise original wallpapers papa fie
wallpapers no yanma kofa bia ba ye fake woto a enche na ahoa na ye dada enche na pa Alaska Star Enterprise original wallpapers obi eni wo beji wachi yie wadamu fu akwana kwaji bi wadum Mrs. Anoche Plaza Prudential Plaza ukwa yanum di bia begu from Batra na from Bronson no so na kwa Alaska ho na kwa original wallpapers ya afebo na de tia na tie 055 4114878 055 4114878 kwaji wallpaper papa na Tonvita breakfast wo ba no Tonvita baby kwanda mo ba no onyama no Tonvita princess mesa onwani no wo Tonvita mnyasam ketwa we yanka ni wansuo hwegu bomu twa no fagum num na ye smooth breakfast na you ready 5 minutes breakfast protein energy folic acid calcium iron ni na bi wo mu enkwani dia we smart ye intelligent opeton vita ni bi etu afre 0540 128001 0540128001 ton vita wasi wani sio shekeke ye twa ye waba ye ni ya frefo edin komo all right episode 4 Akoma FM 87.9 Akoma Museum Media Marco J Gary Bro yeah that to other Pacifiada area no from meeting piano see no san no one it was anyway dey komo ye aba kitwe Faustina of flow anyimpa ya sam kitwa na onyulu yes are ayense bibli tina ye pese ye na idin komo na ye dey 670 mi ko ma no ha wona de buy eno ye pem so bi aran branch ni he na de branch no so ba ma no bi chi mo buy a wona de do pastor chi ne se wo wa ni wono a what's ni wono onyewe emu obi mu aya ba no tu film ma ni bu mpa so da ko ba da na te adinyo ko no e bi da yi na yi bi ani enso e ka ku bi e ma no nyina yi ti e da du se asem no na ra nso fi kra wa se eno no ye re obebo ana se mo ate bu san fo ye wa ma me ne wa ona na se mba e bi edu ne pese e bi nkumo no hwe gina ya wo besi do mo kan na to so ma na to so mu kwa be na wo se fa so a ye beto so ama na bo Ghana na yetim ne wo mra asem nto wa ya na asem ne Ghana o Ghana de se panyin bi e dia na yiri bia na wo se mpanyimfo ne mra e wo man mu nti e be ye na be de da de ato pepepe mpanyimfo se a wo bi de agya kwa ye na kwa e de ya wonya be wo fichiri de wudin empamu da enti ma me wo na ma wo ase be dai abante na ba di obeka ye uso nse na ye nto aso mfio pacho wudin ne de se Anja kosia bacho yinti o ayo wede baba macho etisa na me panikula egum sayampa sini say go no say no ba na say o say ne baby kakre bi kula so sa chi mani se abusumi nine enyumo go ime what the app bi ebe ti eyiwo ifio na wo fra kola we sa na sa be na we kosu mo ni se bi awoma na nam dada no fi na me he se afia no ben na se me se na mchi na se hwanya ni ba ko na ka se na mchi gum na be jira bala ga se na ma na ko akwasi o se ade ni afia ana wo ye se afia na me fra wo na o se dimi ka eja wasi mampu klase ni fa ample na ne oni sana da me fo na man as no okay go sume be say ba go sume be say ben nine sa na nyam mini ba go sume nine na ni se na nya go sume say si e ko ye si go sume so ni ba so da be go sume so dia na so ba go sume nya na sa ma na kwa nya go sume miensa ba go sume na ni mo se nu to ase ni mu pra na no nya go sume mi ti wa mi ni so ni be mada emi di esi na ye ni so ni be mada e ti sa abu ni wa no na se aka twi ma de so se na plan no ni okay and as e konia e tete na bo abante pa de din de say Simon aka God is one that's one so no mram ni nkombo God is one
Ebrebe na ade Akoma abrɛ. Obeka bosome kro. Onkai. Bosome na onkai na onkai so de Akoma. Nkai se de Akoma. Oka so be fia. Fini fifio. Afia. Na me say anya. Why not see a mountain gata na. Na kwesi na fia. We say I now. Ba jo na. Afia na fa de ba se ma. Emi dan akwani. No, so na say ya na to see. Fini. I'm saying my book as if I did that and I just what me ya before. Ma bi And what I got to say, when I happen. Wọ́n deny sẹ́ mẹ́ba sẹ́ni ewu sí kẹ́ wọ́n deny sẹ́ wọ́n ní mo bá ní nkiri mbrado eti sẹ́ yẹn no kúrò kúrò sẹ́ wọ́n dẹ̀ apple ẹ̀brẹ̀ no ba wọ́n hu na ọ̀dwa ní ìyá wọ́n ní n'atwẹ̀ mbrada eti sẹ́ abirẹ̀ ni mu no sẹ́ yẹn abosumi na yẹ o sẹ́ yẹn abosumi nu o na wọ́n nyẹm now deɛ yɛn hwehwɛ nie sɛ yi sẹ́ ni yɛn ne dia anaa nyɛ ne dia eti fɔsi emu nkonta nkyerɛ yɛ. Na only seven years, what you are here, that's what their problem is. What would you bring? What their problem? And pressure say, you know, simple as something. One in the before say about you say. In the sun, but or say June, that is June, June, July, August, and when we are one share with cattle. It is said, and this is said by a woman of social. Yeah, on once more can yeah. Tini brand no enti ma be so promise ni bibi no me e ka say no dia yes ni bibi no me ba nje ya we bibi no ya we enti sese no no na we no de ojina no so no de okay yes an call to be me na my fana first by job enti fi o de ojina na ojina na de sese bia ba onye se no ra e wan e na ne nyam akosi ya no a ne nyam. Okay. I was here and some mama no bushia for so no name more can say ya body bia mama ya tell me find out so reason okay yes no do ba I say it ai ba shem ana ma me say nya de ba na na sen ko say ni say mo ka de ko say ni say ana me ya kwa ni ke firu mi ke firu na na no ai isa ana ko ye and I'm going to go in. I'm going to check here. Don't go check here, 7 months. And I'm going to call my mother and the photo when you say, you put it here 7 months and years in 7 months was lying here with the groomer. In the day, I don't have home. I don't know who's a say. I'm real to the easy and yard every 7 months. 7 months need to I'll get a baby animal. Oh, I was going to do. That's what we need to do. That's I was going to pack. That's a one, and we want to agree. In January, a year, I think you know, and don't buy a banana each year, and can cook with the other. Then I said, what another? It's in the budget, near the easy and comes over who we are. You want, saying area, saying area, and eventually. Say, Casa be number of young. Ba no kura na wo no also mo nyina mo kan kuro bum mo kan pre ne ya te Ne ba cho. ya da se wa ne nche no ona ya ne ni apenyi mi wa Na ya pra no ya nwe se e wudri ya o stand no boy. Wo mo se stand no na no play. It wo mo kwa correct stand I aba. It ye yo wo no ye twen so mo stand no mo so mo kwa aba. O mo ko aba. Na se ko aba na se stand no mo se akasi a. Because onye me manka bi ayido ba so ba so onye akozi na da ne die ye de yet me santi se chinchina ni se ne ne na yani afefo eni komo 0322498035 0322498036 0322498037 yeah fa di odin kai hello Akoma FM. Akoma FM ni udi ni baby afrefree. Hello. Akoma FM ni udi ni baby afrefree.
Hello, we didn't baby afraid free. Akoma FM. Hello. Hello, we didn't baby afraid free. Hello, me pacho. Uba swana ye din komo. We didn't baby afraid free. So kala free bo maduma pe. Yankwe. Eda masutane aduma kwa modiyema akantuman. Ko ponchiramu. Na mema la tete mema la o ma ba ne de ma ibu mo de mpeto afa mpeto mo de ma ne fa so mema no gugu ye ni ma se papa nti de be pre ba no mon kan ma no na wonye na so ni Nyame onsha papa. Hello, we didn't baby afraid free. Me be me. Me so a champion brofin. Enka wonso. Na oba go je Akoma ya de FM. be pre o obi ma no bi ya ba da ye se de se ba ku de wa jo sa bi se na wa so wa fi de be na be ma wuri bi se be do ma ko ma oh o ma so nse ko mo di bi bu nam bi kwa ma a jo ba ke na o me en so ni ha se pa tro na wo che gan wo di ku wi a wo ya ka ni tra wo ye o we re ke bon e pa si a e ke mo ni di ha o bi a ko to mo ni a o mi wa ai mo ma no wa ko te tia o re da a dai Nyame onsha papa a champion. Hello, we didn't baby afraid free. Hello, we didn't baby afraid free. hello We didn't baby afraid free. mi posi ka so Me pacho yankwe. mi pato boy no won se abofam na otuto ni so ni twum kankan ni tia se ni papa Akoma FM. won se na won ni kan Nyame ensha papa. Aye international power praise chapel. E wona prophet Kensi Jeff numeri a prophet papa wabutio. Ene yakoba ne honhom ne wonamu ayaresa bomodia ne bra. Woda nadwoa na obi no aba bedabra. Woda nadwoa na mu bi pamo bomodia ne bra. Stroke diabetes edam anampokra se ebia wopa wo wope so tu kwan wope so okoye adwuma bomodia ne bra. Wope so tu kwan ya bomodia ne bra. Wope adwuma bomodia ne bra. Wobi de krono agudie ana bayibo yabo baye ye de ato so wi wanu anyi bomodia ne bra ye de original bible no kwafo hwehwem adiama ho na make prophet ya papa yi prophet Kinsi Gemfi na aduma chade a nyame ade dum no enu nti wo ba se de tie bia no wo behunu ya wasantase runabout unity oil enchewa na abehu yen wo kuada bia ye emergency council 6 a.m. to 2 p.m. If you ada one prayers na council to your store 9 a.m. to 2 p.m. na yebie kwasi ada de brani yan soma 19 service 9 a.m. to 12 p.m. Fred prophet Kinsi Gemfi 055 6949 087 055 6949 087 and 059 1649 462. Not just a prophet, a show. Come. Danny Herbal and Trading Center. Yet Danny Herbal Messano Abba. And your malaria fever, typhoid, jaundice. When I'm yomre, ebeko. Nonum Danny Herbal Messa. Danny Chon Herbal Messano. So, Winnie Moja, Ukoficha, what yo. Uveti Quincy, Sisu, Wanumwa Trunumbi. Danny Natural Herbal Capsules, a memedro. Make up memedro, what you say, Bema, I am Ranumbi. Danny Herbal Ointment, what would you mabba, Sissy, a drop for, a 24 one of your ya. Yefa bi chuchu keke Danny Prosta all capsules prostrate what you saw what yaw na what you saw tanta mudini Danny Prosta all capsules wa pay for the amount of friend for nim no fie kura want to me enumbi Danny Urban Trading Center ya wa Ashtown Rome yane Danny Farm and Bofi Pam for 0244 344 651 0244 344 651 hello want to be so hello But Akoma FM. Akoma FM ni udi ni baby afrefre ni yanko. Ya se ka first aka tobe na we. Okay. We did it. Ato bema na no wa ba ji. O shede se nyese ni se no ba ka mi se ba su ka no. E tun kwa na mo bua. Akoma FM. Aha.
Where is another one? I think that children. Where is another one? Where is I? I know that there is a lot of our good. Nyame ensha papa eno adwen kyerem. Hello, we didn't baby afrefree. Hello. We didn't baby afrefree. Your friend Kunim Kasesiaka. Yo, yankwa. Aha. Them on idea and any cry. And you can idea or banner so why you be and a beman so a year but me namuno. Bemano, 1 year with us. Nyame ensha. Oh, yes, I'm not on what is said. Yes, thank you. Nyame ensha papa. Hello, we didn't baby afrefree. Hello. 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 Akoma FM. Hello, we didn't baby afrefree. Hello. We didn't baby afrefree. But I'm just beginning to cry. Okay, yankwa. My own for Joe, a bad day, not some more can do. Some company can I send the time on the day. So, Oba, Beman or tea. Yes, a Beman or your word that three, so about two. I've won the car, but I want for the image. I used to them. Amami. Nyame ensha papa. Hello, we didn't baby afrefree. Hello. Mente wonka ye wonne no wachiri papa. Dabi wo besa ya fredium. Hello, me too. Ayankwa. The bomber papa, me papa, teacher, the Amaka, the Teto, papa, I was the other and Nema Silano. So the assistance of the now, sometimes they can't be a careful, but sometimes but a man sometimes or more maybe I them young men, other memory, they would say, yeah, they are in a bad, other man chance, but I don't remember the little bottom church. Oh no, by the method, also channel. Only method, Eh wajapade e wo so hwe no nti na mema no ye frem a e ma ne de ba ne ye frem so a e ya momra. Hello, we didn't baby afrefree. How me? Mira. Apo boy. Nyame adom. We dey work for the wadinya Robert Abakati coaching class. Manager me boss ka ko I good. O ton channel do. O ko kini bofodu medasi. Mami, ya ga je yimia be malo. Yes sir. O se wi ase wata me ye da ye fro a ofa. O na me chono. So what me da ga efro ko ka kan finchim ina me pe am ka se be ma wa sho ba no. Which be this time father we be ma no wa o ka dia. Which be papa. E do rasta ma ye tra be wo bi abra. Ye hiao. Ka ka wa se bi pe na wa se we de chno ba no. E do ye tra. Man ye tra akuma e fam for ye tra. Wo de commentator ko ne bra. Le be ka wa se ni wo se. Ye ngi je be ka bi amo a. Ni ake bi amo. Nyame ensha papa. Hello, we didn't baby afrefree. Hello, Rabbi. Yo, Rabbi, yankwa. Kafra. Nyame sha Rabbi. Before I saw no more gas and some more boy about so because of my ever. It's one of the banana chow. I some know what kind of even your bar. You can be already in it. It's one of the banana chow. Before I saw one of banana catasabia. Why did you be asking? Nyame ensha papa Rabbi. Hello, we didn't baby afrefree. Hello. We didn't baby afrefree. Hello. 19. 19 yankwa. Mommy. You know banana no that's no. Not a million papa. It's no. So they are going to Brahman.
ọmọ náà bí kàn fún mi náà mi dẹ̀ má di ẹni nù ẹ̀fẹ́ ọmọ bá na èkó bí ẹbí bẹ́ẹ̀ náà bí kàn fún mi tó ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ máa ń kutu kan ẹni ẹbí bí sá ń pàṣẹ àfẹ́ mi. Nyame ensha o papa 1937. Hello, the chat talk crowd within the baby afrefree. Mr. Committee is on avoid it. Okay, yankwe. So, Debbie, I can't say a man who moved was never my uncle Copenhagen, no one in the because so, no man can't go down. And you may be a country to Rihanna in front of you. But this is focused on our budget. Rihanna is custom on to what she has about then no consequence of the next look. I think that's the goal on my young folk. When I put the back how I would think now that it's to a bizarre. Come on, say it, except a Maya Himao. Or do and I do only open no attention. I did say I to meet a mama. And now the man said you over the Joe Bata. It was so stress, you know, but then the best. No one of them go back them I think when you can't say or more the 2 of the women now get to the answer. I think if you put the word go to your deal. Last for the whole aside, you don't know the work of the count. Yami ensha papa. Hello, within the baby afrefree. Hello. Within the baby afrefree. Yankwe. About program as well. Anytime that man, the first what the key, let the Enya nyame show. Hello, we didn't baby afrefree na chat talk crowd. Hello, mommy. Yeah, bonita ni yankwe. Are you mommy? I also did the America. Now, me just madam, me say. Car number a super group. Let me see you to go and let any mapa one or mapa. Mamo, last man. Tell me who know who repeat and I'm already right. That's a family order. The one you about now to you. That's how I know when you are now one. So, and you see the so people are knowing you can go up for capital. What you say back? Yama, one more part of the know him. Black is dead. When you say you go, now that yeah, what up with or be better to give you? Who can give you before the way it is? Who would say your man? But this is Nyame sha papa baby adene nam no. Menim baby afa batisimu. Akoma mo zam na kusa wutie no. Nyame ya domo kina eye fiada. Eye boja ye fiada bibia tumisi. Eni to operation team no nyame ya domo kina condemn down no kina gidi. Nyame ensha mo papa. Ene modern bo amobo ebo aye show yiti. Won so wo problem wo how ene maka no wo kunu wo yire wo bi anyem wo ba wo ko school wo bi anyem wo ba wo su adwuma wo so wonye enya ne dia wo se condom wo twegu nti angum na yakeka sam zane de kira wo ba atan usuru mo oje wo anye fa ne bra ba ma bi ya won ne tie wo no oba assign daka ho wo how no se dia esitie bia wo de bomodia ne bra akoma mu nsam dwumade so ya waskwa condemn ya ne mo no ene hwani mu nti obetumi afre o ba na bia opese ma direction na 0246 82 45 49 0246 82 45 49 o frame sana afi be bia obi amema direction ma asem no mro so fabra nsem aye di na wotin wo de fa won so wo de ne bra wo bebre ne wo ho no a omo twa ye si fom ni asa akoto aso ni ade ade obi amfa ne ha omra na ye so ntumi m1 ma because adam ko fa se me mpedo gese tando ya de pa Australia okwa adwuma enya asem kito akwa ma afi mi se Mrs. Dako nyame bo kina wo so obeba Obedu Ghana. Yo. So 5 boys, mama, 5 boys, papa. And I please enter Germany. You show me now. Why? My number is 0242 836 029. Kobobi I bet you be na aboy nyina. Nyame ensha papa na onsha team no nyina so. Modern boy mobo and the boy akoma mu nsam no condemn. Nyame ensha mu ye pa.
Yako nyame yadom ochina yebese yaba. Eden e de Marcos program no e yakoma mu nse. Akoma mu nse mo yentimi unu ya. Ama brabo ya me pasa. Ama mani sota mio. Refo ba me na me yo. Akoma mu nse mo yentimi unu ya. Akoma FM. Ama brabo ya me pasa. Ama mani sota mio. Refo ba me na me yo. Your life's a mess. You're tight. About good children for about good children. I drove on France, like I said. It's as when you found good night. And until me, my dream said, I just shut me up. Me, I'm in Fimpadia. And coming in a board. And so when you phone, like I said, I was ready for a repair. Saint in your friend, our Reno. Into your friend, our Reno. And yeah, Akoma must say my intimate. I'm a bravo, I am a passa. I'm a many so time, yo. Raffle, I'm in a million. Akoma FM. Akoma must say my intimate. I'm a bravo, I am a passa. I'm a many so time, yo. Raffle, I'm in a million. Siana way, and can I be one papa? And so I want it, and the more than about good for a power. You gave a cassa what you know. It's our Raymond Samoy. Ayakoma Monsem. Aya ain't that someone. Junior Menqua, no new water. Akoma FM. Akoma FM. Akoma mu nse mo yentimi unu ya. Ama brabo ya me pasa. Ama mani sota mio. Refo ba me na me yo. Akoma mu nse mo yentimi unu ya. Ama brabo ya me pasa. Ama mani sota mio. Refo ba me na me yo. Akoma mu nse mo yentimi unu ya. Ama brabo ya me pasa. Ama mani sota mio. Refo ba me na me. Akoma FM. Aten na watina hosa nia woya wo no bewo wo fa wani hu wo no sere etu se didi eye bibia pepepe nanso hu se wo ye wo mu ne de wo ya wo tamfo kese wadwuma se na enkoso wa wade mu aye basa wonye ebonu bia enso woni o man kwayi a se ye di abodam bia to so etwere ya de bia to so anya wo krampa akoye wo busiani twi wo sika se woni o ma bebre nanso wonye wadwe kwampo se wo be pa kira kwa watu wadwe wase